while we lift our hands. He will lift us up. Come on, praise His name. Oh, He saves of God. Oh, sing for joy to God, our strength. Oh, sing for joy to God, our strength, our strength. Oh, yes. When you run to Him, He will run to us. While we lift our hands, He will lift us up. Come on, praise His name, oh, Savior God. Oh, sing for our strength. Oh, sing for joy to God. Receive our praise, oh Lord. Receive our praise, oh Lord. I said, glory of honor we give unto Him. Receive our praise, oh Lord. Father, receive our praise. Receive our praise, oh Lord. Father, receive our praise. Receive our praise, oh Lord. Glory and honor we give unto You. Receive our praise, oh Lord. Receive our praise, oh Lord. Receive our praise, oh Lord. Glory and honor we give unto You. Receive our praise, oh Lord. Father, receive our praise. Receive our praise, oh Lord. Receive our praise. Receive our praise, oh Lord. Glory and honor we give unto You. Receive our praise, oh Lord. Jehovah, 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 Jehovah. Receive our praise, oh Lord.
Receive our praise, O Lord. Glory and honor we give unto you. Receive our praise, O Lord. Father, receive our praise. Receive our praise, O Lord. Receive our praise, O Lord. Glory and honor we give unto you. Receive our praise, O Lord. Come and see the Lord is good. Hey, come and see the Lord is good. Lord, come and see the Lord. Come and see the Lord is good. There is nothing in heaven. He gave me peace of mind. He gave me peace of mind. Nothing he cannot do. Come and see the Lord is good. Jehovah, hey. Jehovah, oh. Jehovah, hey. Jehovah, oh. Jehovah. Praise the Lord. Kafu na Mawu. I say praise ye the Mebe Lord. wakafu Mawu. Triumphant power. Chidudu Ŋusẽ. Shout it aloud. Dowli na petoa You will be triumph. Ŋusẽ si ɖuadzi. Adu dɔléléwo dzi, adu gbɔgbɔ vɔ̃wo dzi, adu gbɔgbɔ vɔ̃ ƒe ŋusẽwo dzi, adu wo dzi le Yesu ƒe ŋkɔ me. Game su. Say I will triumph. Say I will triumph. Prayer. Father, in the name of Jesus, everlasting Father, we are here today. We are Tipo here to fofo, triumph. mi va teƒe ya, mi va be miaɖu dzi, mie kafuo le Yesu ƒe ŋkɔ me. For this GCK, Lord, Aƒetɔ, receive our praises in xɔ míaƒe Jesus' kafukafuwo le Yesu ƒe ŋkɔ me. name. Every area of life, L- your children, Ɖeviwo will le triumph in the name of subɔsubɔ Jesus. ƒuƒoƒe ya wo katã woaɖu dzi le Yesu ƒe ŋkɔ me. Ɖiɖi va kple wò ŋusẽ eye nana mi dziɖuɖu game asu be miaɖu God dzi. will do it in the name of Jesus. As we start this program today, the first day, Si míele teƒe ya wotrɔ gbãtɔa, birthday of triumph, Aƒetɔ miaɖu birthday of dzi. healing. Dziɖuɖu dɔyɔyɔ ƒe dziɖuɖu. Thank you, Father. Akpe na wò fofo In Jesus' le Yesu ƒe ŋkɔ me miedo gbe ɖa le. Amen. Amen. Triumph. Dziɖuɖu ƒe amen. I want to sing together from page 2 of our program. Mia adi ha. With my soul. Page 2 of our program. When peace like a river attended my way, when sorrow like sea billow rolled, whatever my Lord thou hast taught me to know, it is well with my soul. Though Satan should buffet
If trials should come, let this blessed assurance control that Christ has regarded my helpless estate and has shed his blood for my soul. My sin, oh, the bliss of the glory thought. My sin, not in part, but whole. Is nailed to his cross, and I bear it no more. Praise the Lord, oh my soul. For me, give Christ hence to live. If Jordan above me roll, no pang shall be mine, for in death as in life, thou wilt whisper that peace to my soul. For thee, for thy coming we wait. The sky, not the grave, is our goal. O triumph of the angel, O voice of the Lord, blessed hope, blessed rest my soul. It is well with my soul. It is well with my soul.
Amen. I say everybody shout. Amesia mene do libe. Amen. Amen. We thank God. This is prayer Bena mau. session. Eya enye While we remain gbedodo da pe standing, we game. are going to Mia go to God acho. in prayer. Eye mia I'm sure you are ready adogbeda. to pray. If you are ready to Ne pray, shout esogbe na gbedodo da do libe. Hallelujah. We are Amen. here on this D-Day of another global crusade. Wonderful. Enyon tobe mi gale Dutoƒo Mawu nya kaka ya me. Mawu awɔ nu gãwo. Eye mia ada akpe na Aƒetɔ de nu si wɔm wole kple nu si wagava wɔ. Verses 1 and 2. The psalmist says, oh, praise the Lord. Ebe wakafu Aƒetɔ dukɔwo katã ne kafu Aƒetɔ amewo katã ne kafu Mawu le ƒe nublanukpɔkpɔ eƒe amenuveve kple eƒe dɔmenyonyo ta. Wakafu Aƒetɔ la. Lɔ be hallelujah. Mia nya be ŋkuwo eye mia akafu Aƒetɔa. Yeƒe amenuveve has reached millions, has reached hundreds of thousands. Be dɔ ye wɔm wole le amewo ƒe agbe me katutu ɖeɖe miada kpe na Mawu le Dutoƒo Mawu nya kaka gã ya si ye Pasteur Kumuyi le wɔta ke wonu eye na akafu Mawu. Mawu anyo dɔme na wo. Mawu awɔ nu nyuiwo na wo. Ayra wo. Dogbe ɖa. Afi sia afi mi le Togo nyigba dzia le se mia be ŋkɔa mi do gbe ɖa. Afrika be nutua katã mea mi do gbe ɖa. Asia ye ne le o. Europa ye ne le o. Island ye ne le o. Do gbe ɖa. Gamea su be mia do gbe ɖa. Europa ya efika ke ne le o do gbe ɖa. De nu yiwo Mawu le wɔta. Do eƒe ŋkɔ ɖe dzi. Elabe Aƒetɔa di ale didi ha nɛ. Of all his wondrous work. That is Psalm 105, verses 1 and 2. For this reason, we are going to thank God Nya ade for akpe na those who have been Mawu. saved, multitudes who have been saved and restored. Edi ame. Program started. Edu ame do le dodo yame. Those who are going to hellfire, they have come into the kingdom, and backsliders have been brought back. Praise him for that. Nya And dakpe then, ne. thank God for those who have been Dakpe na healed, Mawu the sick, de ameyo terminally ill people, xɔ dɔyɔyɔ. healed of cancer, Meyo Mawu dagbe da kanse le wanchi. Ede dɔlele vovovowo and ɖa. high blood pressure, diabetes, and Nya- very many terrible Eye ewɔ sicknesses and ailments. And eda your eda bread that the dɔvɔ Lord has geɖewo delivered. ta wotsɔ ya mia And da those who have kpe been na Mawu. captives of the Ame devil, yiwo of sin, nɔ gbɔgbɔ of vɔ̃ Satan, ƒe of babla sickness, te, of nɔ affliction, nu vɔ̃ and ƒe the babla Lord me, has set nɔ me abɔnsa free. ƒe babla me, Praise God for nɔ that. xaxa ƒe In bablawo Jesus' mea, name miada we kpe na Mawu pray. elabe etu kame yawo. Mido gbe ɖa le We're still Yesu going be to praise ŋkɔ me. God because the Lord is good. Nya And his aga mercies do gbe endure ɖa elabe forever. Aƒetɔa In enyo Psalm eye eƒe 113, amenuveve verses 1 to eli 4, tegbe. we have been told there, he said, praise ye the Lord. Be mia Praise, wakafu O ye Aƒetɔ. servants of the Lord. Ebe Praise the Aƒetɔa name ƒe of the Lord. subɔlawo katã Blessed be the na name of the kafu Lord ebe ŋkɔ, from this na time yra forth ebe ŋkɔ, and forevermore. ayira From ebe the ŋkɔ rising of the tegbe. sun unto the going down of the same, the Lord's name is to be praised. The Lord is high above Aƒetɔa be all ŋkɔa nations, edze and be his glory wakafui, above all the wakafui heavens. le And dukɔwo that's why God katã has been dome. doing great things. He Elabe has egale answered nu our gã wɔ prayers. ge. He has Eɖo to answered míaƒe our cry. gbedodoɖawo. You know what Ese we pray to míaƒe the Lord. wlidodo. You know the cry. Ese ame geɖewo do wli na Mawu. And God answered, Le and God xaxawo me, intervened. Open your Mawu mouth ɖo and to, praise him. Mawu And say, xɔ na Lord, wo, I thank take you wo nu, for what na you have da done kpe na in my Aƒetɔa. life Gblɔ be and in the Aƒetɔ, lives of akpe many, na wo, many people. ɖe nu He yiwo wɔm answered nele the le prayer agbenyemeta and kple the ame miracles geɖewo ƒe he has agbe me. performed and Eɖo the needs gbedodoɖawo he has ŋuti. met. Ewɔ And those who are nukunuwo. perishing,
He rescued. Ame aɖewo yiwo bua wotsɔ kplɔ wo gbɔ va. Me ɖe yiwo le xaxawo mea Mawu kpɔ wa ta ta mina míada kpe na Mawu. Míaƒe Mawua enyo ŋutɔ. Bibla be ŋutsu kɔkɔe ƒe Mawu nye le dziƒo. Eye ewɔna nu nyuiwo. Mina míakafui. The globe, wherever you are, as the miracles are resonating, let his praises also resonate all over the world. Mawu le nukunu wɔm le la mina míada kpe na Mawu ye elagawɔ geɖe na mi wu le Yesu ƒe ŋkɔ me mi do gbe ɖa le. Amen. Thank him because he has helped the people that were helpless. In Luke 1:54, we are told that God has helped us. He has hope in us. That's Old English. He has helped us. Yes, and rescued us. And therefore, we have every reason to praise him. He helped you, and he will help you again. Pede mianchi, pede nutio, aga pede nutio le Yesu ben come, le Yesu ben come mi do gbe dale. Me sia me ne do libe. Amen. Azon EÚEGBE a. Amere ne gblɔ be dziɖuɖu ƒe ŋusẽ. Alo ŋusẽ yi ke ɖuna dzi wotrɔ ya. Ŋusẽ ya ela gbãngolo. Ŋusẽ ya ela gbagba ɖe mía dzi. Kolesotɔwo ta ve. Pipi wiatɔ. Ebe. He made a show of them openly and triumphing over them in it. God will show his triumph over ebe eye wo de dziɖula nyenyewo kple ŋusẽwo ɖi eye wo do nukpewo le gaglagbe eye wo kpɔ dziɖuɖu dzidzɔ ɖe wo dzi to me eta ke wo nu azɔ na do gbe ɖa be ŋusẽ yi ke ɖuna dzi to Kristo mea ne ɖeɖe go le nuto le dzuwo katã me le nuto katã me le amewo ƒe agbe me le nyabe nutowo mea le Togo be dzuwo katã mea le Europa, China, Asia, Amerika le xexe godoa katã mea ŋusẽa ne wɔ dɔ eye dziɖuɖu ne su nyɔnu kple ŋutsuwo si eye katsutsuwo la ve me dɔyɔyɔwo la ve me katsutsuwo la ve me vovo tso kahawo me eye ela he ablɔɖe va miake nu ado gbe ɖa blaba petɔ ɖiɖi wo ŋusẽ ma yi ke ɖuna dzia ɖe anyi. Chapter 2 verse 14, it says our testimony will be thanks be to God who always causes us to triumph in Christ Jesus and make it manifest by us in every place. God will enlist you in the triumphant army in the name of Jesus Christ. Pray now. Pray now. Say, God, as the triumphant power begin to explode, ike ɖuna dzia ɖiɖi ɖe anyi dɔli kɔ ɖe eye ŋusẽ ya ne wɔ dɔ ŋusẽ ya ike ɖuna dzia ne wɔ dɔ le Yesu ƒe ŋkɔ me le nutowo me fi yiwo xaxawo le fi yiwo tsakatsakawo lea ŋutifafa ƒe nyanu kple Kristo ƒe dziɖuɖu ne he ŋutifafa va teƒe yiwo xaxawo le. Vevietɔ le tsɔtsi ya me míado gbe ɖa be Mawu ƒe ŋusẽ ne wɔ nukunuwo ne wɔ nu nyuiwo to dziɖuɖu ƒe ŋusẽ ya me le amewo ƒe agbe me ne lili amewo dukɔwo ne vɔ̃e ne dukɔwo woaxɔe ya ma dzi se le Yesu ƒe ŋkɔ me le Yesu ƒe ŋkɔ sesea me mi do gbe ɖa le xɔsetɔ ƒe amen. We are going to lift up the convener of this program, our pastor, míado gbe ɖa ne nya be pastɔwo kple pastor Kumuyi ta kple mawunyakakalawo ame yiwo katã le zime na ɖoɖo ya míakɔkɔ míabe asiwo yi dzi
Nemia adogbeda be maune zawo nu sentoe maune wonu ganto waji maune wonu kunuo eye nukunu kple jesiwo ne vemele dutoƒo Mawu њakaka ya me nya dogbeda de Pasteur Kumuyi ta nya be pastor ata amisisi ne gbango de dzi de fia ganga o eye wa Mawu ne kasi nutsuwo kple nyɔnuwo le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me miedo gbe ɖa le. Let's lift up our voices and begin to praise God. Miakɔkɔ miaƒe gbe dzi God has answered our prayer. kabe Mawu ese miaƒe ludodo mina miakafu ebe ŋkɔ miada kpe nɛ de nu yiwo katã wɔm wole le dutoƒo Mawu њakaka ya me nukunu kple dzesiwo agawɔ egbe le Yesu ƒe ŋkɔ me mi do gbe ɖa le ame sia me ne do wli be amen. Mawu nu siwo katã tɔ mi da kpe na wo mi kafu o mi gava ke o aƒetɔ wo ŋusẽ dziɖuɖu ƒe ŋusẽ ya yi ke ɖuna dzia aƒetɔ ŋusẽ ya mi do gbe ɖa be le nuto vovowo mea la aƒetɔ ŋusẽ nyanyui la ƒe ŋusẽ ma yi ke ɖuna dzia ne wɔ nukunuwo dzesiwo ne wɔ nu nyuiwo na ame sia ame le Yesu ƒe ŋkɔ me o aƒetɔ wɔe ne miatsɔ nutsi kɔkɔe na o akpe na wò aƒetɔ la be ese miaƒe ɣlidodo le Yesu ƒe ŋkɔ sesea me mi do gbe ɖa le ame sia ame ne do wli be amen amen. God bless you. Mawu ne yra mi wakafu aƒetɔ la mebe wakafu aƒetɔa ne edzi le dzɔ be yele teƒe yawo trɔ ya ne aƒetɔa na mɔnukpɔkpɔ be ele mia domea gblɔ be na kafu na Mawu. Let me hear you on Dutoƒo. GCK. Triumphant power. Ŋusẽ yi ke ɖuna dzi ŋusẽ ya akasi ame sia ame zã ya me medo wo zɔ na ame sia ame yiwo le ɖoɖo ya me eye mi le teƒe ya Very, very great. enu gãwo Mighty. nu gãwo Unforgettable crusade in Ondo in nu the yiwo mighty name of mi ma Jesus. ŋlɔ be kpɔ o Mawu la wɔ wo le Yesu ƒe ŋkɔ me. Our location, as we informed the people while the publicity was going on, we said this crusade will be the first of its kind. The type Ondo has never witnessed before. And we are starting tonight. And Mi from dze here ɖoɖo ya to the gɔme. whole world, the Lord Eye is going to move mightily le in xixe godoa Jesus' katã name. mea Mawu be ŋusẽ la ɖe zɔ le Yesu be ŋkɔ me. Mi do wo zɔ na ame sia ame le ɖoɖo ya me. So now that word again, G-C-K. G. God, the governor of the whole universe, is here with us. Mawu le teƒe ya kple mi eye eƒe ŋusẽ To set free and to deliver. aɖe ga eye wòawu amewo ablɔɖevi The crucified be Kristo is here siwo klã to crush le atsitsoga ŋutia ele teƒe ya be yeaklã wo xaxawo kpata wo vevesesewo kple wo dɔlélewo eye magakpɔ wo gbe ɖeke o. and the Lord of love Efiawo dzi fia kple aƒetɔ dzi aƒetɔ ele teƒe ya be yana wo dziɖuɖu the way esime Kristo ya ɖe nuwo katã na le mɔa dzi vɔ la Jesus Yesua for us. Now the King of Kings efiawo dzi fia eva take us to triumph. be yeatsɔ dziɖuɖua na mi lo la ɖu dzi. We want to thank God very much. Míedzi be míada kpe na Mawu geɖe ɖe mɔnukpɔkpɔ yi ke su mía si be míawo katã mígale teƒe ya Tomorrow, eye ɖoɖoa agayi edzi etsɔ crusade is ending on ayi edzi memleɖagbe eye blaɖagbe ye mi la kpa triumphant power eye of God with every one of us as we go back to our various homes.
Not only that, during this program, tomorrow especially, Cho to hedea by 6:45, lende we kanye are going to padia gather together at the Civic Center, where we are going to have the Ministers' Conference. And our wawo Father in the bobo Lord, the convener of yabe this program, pastor ntola is no going to dodo ya meet meye with all ministers, wa and it will make them to triumph in their ministry. The afianu power of God and the Le yiwa wa anointing of God duji. upon his life is meant for ministers and then meant for professionals. At the eya same enye time, dodo na for all the young ones that are willing to dowolao triumph in bulolao life. Not only ble that, soheo that is going to start tomorrow, eye dodo ala yedi and then echo fidagbe on Monday, and then on Tuesday, blada ememlera gbola we conference will eye still be joda holding ha at ola the we Civic Center. blada cha ola we And on Saturday, special program for special people. I say special program for special people. dodo tohe na ame tohe o na ele tefe ya ame tohe ne nyelo At this point where we are, because Civic Center will not contain the youth, the energetic people that the Lord is ready to raise up, and we're going to have the impact rally at that time on Saturday, 6:45. I expect you to be here by tomorrow evening. Get yourself prepared. echo trome ha nya agano tefe ya eye maube nuse akasio le yesu Not only penkome that, we also still move forward by the grace of God. to mopa Let us menveve mea know, as God the Father is here, God mau the Son is here, fofola and, ele the King tefe ya of Kings is here in mau our vila le midst. tefe ya I efia want oji to tell fia you ele mia also dome ta mak blona mi be our Father in the Lord, mia pe pastor the General, gan that is anointed and appointed by God, mau to siamine mightily anointed, siamine greatly anointed. amisisi gande The clapping is too small. asikpepe asifo asikpe wa mesenwo la eye mia be pastor anto The ele Father, mia the dome Son, the Holy Spirit, mau the God's General is here mau already tola in our mau midst. vila mau gbogbo kokwe wape pe amedodoa ele mia dome And tonight, eye I zanya tell you, mea we're going to see the lame, milakpo rising up, the deaf, amekuku every olafo kind of problem eye that kuke you may vovo be kata going to be yo le rolled tepe away ya in Jesus' olajo name. le yesu I ben kome welcome our Father, me into our nyado midst, wezona and I'm sure that nyabe as he comes pastor forward later, nyabe the pastor power of God will be raised mau out pe to nuse every one of us in Jesus' aga name. diriva mesia me di le You're yesu welcome, ben kome pastor wezon We lo equally have our mother in the Lord is here with us. mia be And by the pastor grace of sron God, Mommy Esther, ha we ele welcome mia you to our dome midst. We know pastor that sron they are wezon lo setting this place is going to bring wonders upon wonders. e tepe ya agba yo fun ple numio do numio ji nukunu ple nukunu jesi ple nukunu wa ve me hafi na tro inope o le yesu ben kome mau ne yirami I see I've started seeing another wonder. Our God is a wonderful God. nyape mawa Ondo here, nukunu pe mau ye down to the whole of Ondo State, down to the whole of Nigeria, and to Africa, to Asia, to Europe, to America. The power of God will be flowing from here to everywhere. le in afisi Jesus' afi name. afrika yo asia yo america europa yo mau be nuse aja koda mesia medi le yesu ben kome Leader from the PFN will be coming forward to introduce few of the dignitaries that we have in our midst here now. Before then, before he comes up, I want to say that we have Kabiesi of Ondo Kingdom, His Imperial Majesty, Dr. Victor
Pasteur Adesimbo. CFR is here in our midst. Ava, That is to show to us the whole of Ondo Kingdom is seated here. And with his chief, they are here in our midst. And I believe in God, the power of God will reach out to everyone. Also here, the state overseers, they are all here with us. Check. Praise the Lord. As we see the king and the chief around, we have the Olori, Olayinka, Kiladejo, the wife of the king of Ondo land in our midst here as well. We have the high chief, S.O. Oguntimeyin, the Lisa of Ondo Kingdom. We have the high chief, A. Oladiyo, and other chiefs in Oshemawe's entourage here in our midst tonight. I welcome every one of us. Praise the Lord. I'm still waiting. I want to see before I say. Praise the Lord. We'll listen to the choir down, choir ministration from the nation. Wonderful gift from God. And the best kind is when we sing them to our great King Jesus. To think that we can hear these melodies from different nations, tribes, and tongues makes our anticipation for heaven ever more glorious as our hearts beat for joy. We welcome you to the first day of our global crusade with songs from the nations.
message for you. Fear ye not, thus says the Lord. Sing for joy, the fight is won. And by the mighty name of Jesus, rejoice, the deed is done. Fear ye not, thus says the Lord. Sing for joy, the fight is won. By the mighty name of Jesus, rejoice, the deed is done. Are you burdened with a burden, sad and sick by the things you are going through? Cheer up, look up now and listen. I have a message for you. Are you now about to give up? Have you resigned to fate? 'Cause you cannot cope. Wait a moment now and listen. I bring a message of hope. Fear not, thus says the Lord. Sing for joy, the fight is won. By the mighty name of Jesus, rejoice, the deed is done. Fear not, thus says the Lord. Sing for joy, the fight is won. By the mighty name of Jesus, rejoice, the deed is done. Are you wondering how to make it through the life's raging storms and tribulation? Believe in the Lord and trust Him. He'll change your situation. Fear not, thus says the Lord. Sing for joy, the fight is won. By the mighty name of Jesus, rejoice, the deed is done. Fear not, thus says the Lord. Sing for joy, the fight is won. By the mighty name of Jesus, rejoice, the deed is done. By the mighty name of Jesus, rejoice, 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 the deed is done. Is there something in your heart between you and the Lord? Are you drifting apart, not as close anymore? There is nothing you can do that He will not forgive. Bring it to the cross, let it die so you can live. Nail it to the road, nail it to the fence. Oh,
Your hands together for Christ. We bless the name of the Lord for what we have today since GCK started. Tonight we are going to listen to testimonies from all Alpha locations to show the great power of the Almighty God that have been following the ministration of the man of God. From online, let's listen. Yes, that's a video. The Lord is certainly doing great things. The hand of God touching lives all over the world. And we are live in Ondo State. We can tell you that the GCK triumphant power, just like before, had gone round different places. We begin with Canada, where you will see a gentleman on your screen. This man has been diagnosed of cancer. Cancer from the GCK daily messages. Si vous se bedododa le disikapedodoa mebea apetoa de cancer da kenkem. Last examination I had on it showed it was all healing. Yeah. And I go on September 6th, I go for another CT scan to make sure Dr. Winnipeg's my surgeon in Winnipeg's just going to make one last check on me with a CT scan on September 6th, the hospital, to make sure he's going to make sure the cancer is gone. That doctor in Winnipeg, the one who did the surgery, this one here is already, I got two cancer doctors, one in Winnipeg and one here. The surgeon in Winnipeg and this cancer doctor here. They're all looking at it. They've been always looking after me since they've been looking after me good. Good. I got one more. That is cancer. Disappeared by the power of God. But dolly apetoa penu sende da ede doya. The Alpha location. We listen to the first testifier now from the Alpha location here. Praise God. My name is ÄÜEGBE. I'm a native of ÄÜEGBE. That last month, I went to the hospital to take treatment for my daughter. On getting there, the nurse said she wants to run the platform, that she wants to listen to prayer. I said, I'm not a daughter of Satan, that she should on it. When she on it, Baba had already finished preaching. When she finished, she said, touch wherever you have any problem. So I used my right hand on my daughter, then the left hand on my head. That was what the Spirit told me. So immediately Baba said, it is done after the prayer. Then I just saw a bad spirit in my body that came out, the spirit of insanity. I've been mad since 2015. I've been using psychiatric drugs. People used to call me a lot of names. Even when I went to Delta for my NYC orientation, they called me mad woman. But the God of Kumuyi totally he set me free. So since then, I've not been using the drug again, and I'm free from madness. So I have a song. I have a song to sing. Ìjìnlẹ̀ nínú ìjìnlẹ̀, ẹ ṣé o. Ìjìnlẹ̀ nínú ìjìnlẹ̀, ẹ ṣé o. Amen. Put your hands together. Nyafuasikpe na Kristo. Is that the only way you can clap? Is that the only way you can clap?
Your own miracle is coming on the way. Que le poissi pe anukunu aha le moji bonalo. Testimony online. Nyonyua abeta gbogbo gble do e domfo ne wa le pastor pe gbedo dura me bia e ko do yo. In Lesotho, the hand of God is also working wonders. Lesotho in southern Africa comes this testimony. Lesotho live. I was a patient of cancer from around the early part of the year 2019, and during 2020 I had to undergo several treatments for the ailment. And then in 2021, when the global crusade began, I began to pray along as the men of God used to pray during the crusades. I used to pray along, believing God for my miracle. And then during it must have been the October crusade, that's when I received the assurance that I had gotten my healing. I was due for a medical checkup. So in November when we went, I remember arriving at the hospital and I was telling the doctor, I feel pain here and there, and this side is painful, there are cramps here and there. But the doctor was delighted. First of all, he said the blood was clean, there was no cancer, and he gave me and my husband a letter to that effect, which I later on passed on to my pastor, my national overseer. And with that assurance, I continued. I wanted to make double and triple sure that I'm indeed healed. And another one of my checkups was in April this year, 2022. So we went back for the medical checkup, and the doctor confirmed that there's no longer any cancer in my blood. Novia ebe cancer ye dompona le pe akpeve le ya seke ava pe akpeve le blavie ame e konji okpoene e le Dutoƒo Mawu kaka mea le pastor pe gbedodo da mea novia e xɔ ebe doyoyo e trova yi konji o ve do ekpoa o me gakpɔ cancer be lavia ko. That power is coming upon you tonight. Ŋusẽ adidi va dio zaya me le Yesu be ŋkɔme le xixe blibo akatã mea miaxɔ ŋusẽa. Bring you the adult choir from the Alpha location.
of Jesus, triumphant power, in the name of the Lord, though Satan rages, we will not be defeated. Triumphant power, in the name of the Lord. We blew your end. Let's agree together that all of our enemies will crumble at our feet. For whatever we bind on earth shall be bound in heaven. At the name of Jesus, Satan has to flee. 'Cause we've got the power in the name of Jesus. Triumphant power in the name of the Lord. The Satan rages, we will not be defeated. Triumphant power in the name of the Lord.
captivity. No more sorrow and shame. No more a slave to sin. We will rise from zero to fame. No more captivity. No more sorrow and shame. No more a slave to sin. We will rise from zero to fame. Good news for you tonight. Son of God is here. Jesus Christ, the deliverer. Delivered in Jesus' name. Praise the Lord. I welcome you to your month of triumphant power. miawo And of ezɔnva course, you know, tsiɖuɖu ƒe GCK dziƒome for the month of August is centered on triumphant power, tsiɖuɖu bringing down into ŋusẽ your ke life kuna dzi the power of the Almighty God mawu to dismantle ŋusẽkatã all the ƒe works of the ŋusẽ devil through aɖewo le the gbɔgbɔ fɔm ƒe anointed dɔlawo servants of the katã me Lord, the international evangelists, the Mawu general nya superintendent of the kaka Deeper la Christian Life Ministry worldwide, Pastor Dr. Pastor W.F Kumuyi. Kumuyi. But before he comes up, it is my pleasure to present to you the guest Kwemi. minister for this Bemiafa. month. His name is Sinuyame. Cornelius Cross. He is a Native American who, by the grace and the power of God, has ministered in different parts of the globe. He is a dynamic worship minister. He is a veteran of the United States Army and fully anointed by the power of the Holy Spirit. He will be ministering to us tonight. You will be blessed. Join me to welcome Cornelius Cross. Welcome to the first day of the Triumph Power Conference 2022. Our conference dates are 25 August through the 30th. Join us each night expecting the powerful move of God to take place in your life. Thank you, Pastor Dr. Kumuyi, for inviting me to lead worship, and may God bless each of you during this conference. The splendor of the King, love and majesty, where all the Lord rejoice.
and the end, beginning and the end, the Godhead, three in one, Father, Spirit, and Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, we'll sing how great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, we sing how great is our God. He's the name above. He's the name above all names. Worthy of all praise. Worthy of all praise. My heart will sing how great is our God. He's the name above all names. He's the name above all names. Worthy of all praise. Worthy of all praise. My heart will sing how great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, we'll see how great is our God. Then sings my soul, then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. How then sing my soul, then sing my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art. Then sing my soul, then sing my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, 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 how great thou art. Our God is greater, our God is stronger. Lord, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God, our. Let's go to the first verse. Water you turn into wine. Water you turn into wine. Open the eyes of the blind. There's no one like you. No one like you, Lord. No one like you. Into the darkness you shine. Into the darkness you shine. Out of the ashes you rise. Out of the ashes you rise. There's no one like you. No one like you, Lord. None like you. Our God is greater. Our God is greater. Our God is stronger. Lord, you are higher than any other. Our God is healer. Awesome in power. Our God is greater. Our God
with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand? And if our God is with us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand again? What can stand again? Our God is greater. Our God is greater. Our God is stronger. Lord, you are higher than any other. Our God is healer. Awesome and power. Our God is greater. Our God is greater. Our God is stronger. Lord, you are higher than any other. Our God is healer. Awesome and power. Our God. Our God. Give the Lord a hand of praise all over the room. Come on, give the Lord a hand of praise, because our God is good, our God is great, and he is an awesome God. Amen. Well, we're glad you're here and listen. There's a song that we sing about the goodness of God, knowing that as I look through the pages of my life, I see just how good he is. All my life, he has been faithful. All my life, he is so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days, I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Help me sing all my life. All my life you have been faithful. All my life, oh God. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of all my life, oh God. All my life you have been faithful. All my life, oh God. All my life you have been so, so good. With every breath that I am in, I will sing of the goodness. I will sing of the goodness. All my life, you have been faithful. Lord God, all my life, you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Oh, your goodness is running after. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness
is running Your out. goodness. It's running out. One more time. Oh, your goodness is running out. It's running after me. You're running after me, oh God. This is running after. It's running after. With my life laid down, with my life. Lay down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after. It's running after me. Oh! Listen, the louder your hallelujah, the louder, the longer, the faster your miracle comes to you. Praise the Lord! Wave your hands to Christ. Mia Triumphant bubu mia power pasio of na Christ is here. Cristo. Wave your hands like that. Ŋusẽ si ke nana me dziɖuɖu ƒe ɖoɖo tɔxɛ ya me mi katã mi va ɖo le fiẽ ya. Put your hands together. Eya ta for mia katã miaƒo asi Jesus. kpe na aƒetɔ dzi aƒetɔ ɖela Yesu le fiẽ ya. Amen. Amen. Well, looks like our time is slipping away. It's like we should stay here. Ale yi wole ɖoa le kɔ be mianɔ afi ya tsɔ yi ɖa elabe Mawu le mia Not dome. to wonder. Eye Mawu dzra ɖo kpakple I'm ready to ŋusẽ. get my own power. Eya ta dzra ɖo be naxɔ ŋusẽ Before we le launch fiẽ ya. into the ocean Hafi of the miage ɖe supernatural, Mawu ƒe here ŋusẽ tonight ƒe is tɔsisia a man mea. who loves God. Ame aɖe li si ke lɔ̃a Mawu ƒe nyagbɔ ale gbegbe. It's one of the legal icons in Africa. Eya enye ame ŋkutawo le kplɔlawo dometɔwo ɖeka le Afrika dua me. An expert in legalism. Eya ame si ke Senior advocate nye of ame si Nigeria. ke xɔ anya ɖe Governor Mawu ƒe viwo of Ondo ta. State. Eye miagblɔ be ame si ke nye His name Ondo ƒe dua katã dzi kpɔla Rotimi. yi ke nye Rotimi exa ele ɖeke ƒe gododo tɔxɛ ya me le fiẽ ya. The people's governor. Welcome, sir. Ta miedo dza na o. You have the floor. Emɔ me fia wezɔn. Praise the Lord. Kafu na Mawu. Praise the Lord. Ame aɖe ne gblɔ bena be amen. Mikafu Yehowa. I want to greet Medzi be matsɔ nye gbedona me gbãtɔ anamiatɔ alo nya be pastor. Sir, I Pastor, will not continue to talk if you are standing. anyɔ be anɔ And we anyi all sit. ne ma yi We all ɖe take a seat. nya mamlɛ kpɔtɛa gbɔgblɔ dzi. Dr. W.F Dr Kumuyi. W.F Kumuyi, The great convener. ame si ke nye zimenɔla na GCK. ɖoɖo si woyɔna be GCK. I want to Megadzi be ask for permission, sir, ma for me to give alo naɖe mɔ nam the pastor Oshemawe of Ondo, on whose land we are today. be esi ke mi le Ondo ƒe anyigba dzi egbea. The Oshoko Ekiti, Shoko Akure, and Otuan Shoko Wonsin by. Ame ŋkuta vovovowo le mia dome. Who is my sister? We are from the same hour. Agreed, Olori. Eya ta metsɔ gbedona me bubutɔe kpakple Gbogbo wa ni mo kí o. gbedona me na Mo kí gbogbo wa o. efiawo yiwo katã le mia dome le fiẽ ya. Èèyàn wa, èèyàn mi from all over, I think I can say the world. I Eye greet all of you. metsɔ gbedona me na mia dometɔ ɖe sia I ɖe. know most of us here are Menye speak be Yoruba.
mia dometo gedewo ose Yoruba gbe. Kema dem gbo Yoruba enga gbogo. Abi mo ki gbogbo wa o. I greet all of you. Tamecho gbedona menanya dometo de siade. Welcome you with one of my favorite songs. Medibe ma cho hade ike juaji nam. We ma chere Olódùmarè. Eye ha ma ji wole nyakata mi ele sesem. We ma chere Olódùmarè o. We ma chere Olódùmarè chere. We ma chere Olódùmarè o. We ma chere Olódùmarè. We have every reason to thank God. Ta enye monu popo na mi be mi akata mi adakpe ne mawu. Is to say thank you. Ke nane ke meli mi agblo na mawu ko be mawu akpe olo. Deko magblo be mawu nye akpe. Deko magblo be. So I thank you all. Mawu nye akpe. Tamina mi akata mi ade akpe na mawu Jehovah. That we are alive. Be mi lagbe. It's enough for us to thank God. Be mi atwakpe dadane. Let us ta novio mina thank God for this moment. ne mi adakpe ne mawu de gapopo ya Before ta we left hafi Akure mi ajo for a while, it was drizzling. le But tepe here ya we are. God has given us a mi clement dakpe ne mawu weather. be azo mawu demo be mi va wo I think gododo it's enough toke for ya us to thank God. eyata enye monu popo be nya dakpe ne mawu Let us thank God. mina For novio this evening. mi adakpe ne mawu de fiensi sia hata I chose to be here today. ta egbe mele nkona mi alo mi And I will have said nkume I'll be here all day until this e maglobe manomia dome nkeke okata global va crusade sede of esimeke September or August will Dutoƒo end Mawu nya kaka because fe it's dodo supposed ya to project awenu for some time. But for one reason or the other, I chose to be here today, bo egbe ya Mawu de mo be part of this crusade. mele mia domele I thank God that I'm takpepe ya able to be fe here, gomejeje thank God pe nkeke aji egbe that me dadakpe ne I'm able Mawu to listen to the great be enye monu popo be nya hama se evangelists from America. nyanyui kaka lagan He to evangelized pe in nyanyui music. kaka amesike kaka nyanyui na mito Listen hajiji to ome him, I'm esimeke so meno convinced yepe hao semala Cornelius Cross. We all saw him. I'm so convinced that me kwesebe God sparing my life mauna meti agbe as I live on those states as governor. eye maglobe menye Master momesia Marciano na I will ondo be pe one dukwa of kata the egbea crusaders in melecho the manner akpe dadana he has mawu done his own. I love to sing ta hajiji juajinam a lot, gede and I've enjoyed the Ondo Battalion Choir. eye haji hayi ke jiha egbe ha pe hajiji o wode jigbonam When they were trooping out, I said to the SSG who sat beside me, I said, megbona do kunye a be whole lot of people, there was no other way I can describe them nyemenya than leke to ma say akafu Ondo Battalion. ameya o cho ube ma yo ko be onye They Kristo sang so pe well, asrafo and I vava enjoyed myself too, and I knew, and I'm so sure te me that kadeji be your presence here today miawo ha yo le toji you will egbe not a go away without having Mawu solution to any problem you have brought. akasi miape hia unchi deka fi mi akpa piesi ato gbogbo òkè ìṣòro wa Ọlọ́run á sọ di pẹ̀tẹ́lẹ̀. Gbogbo ibi tọ́lọ́ba la máa dé àádé bẹ́ẹ̀. Ẹ ṣàmì àdúrà o. Ẹ rántí pé gbàtọ́ ní kọ́bọ̀ ṣe ń jọ sí kí ló ṣe. me ko se be Ó ṣe fáàrí. mi agatro avasade ya adegbe ya gomenami Kàn ṣàdúrà fún wa ká ṣàmì ẹ o.
Ṣé gbọ́? Ayé ò ní kó bá yín o. Ọkọ̀ ìjọba kò ní kọ́ yín lẹ́sẹ̀ o. Ọkọ̀ ìjọba kò ní kọ́ èmi náà lẹ́sẹ̀ o. Torí kò sẹ́ni tí ò lè kọ́ lẹ́sẹ̀. Abẹ́ ni mo purọ́. Báwọn gómìnà kan ṣe ń lọ inú ọgbà EFCC náà ń kó sí. Ó kọ́ wọn lẹ́sẹ̀ nìyẹn, ọkọ̀ ìjọba ló kọ́ wọn lẹ́sẹ̀. Ọkọ̀ ìjọba ò ní kọ́ èmi lẹ́sẹ̀ o. Ẹ bá mi ṣàmì ẹ̀. Nǹkan tá a wá ṣe ń bí lẹ́ni. We are talking about triumphant power. Miele popo na mi chokude nu sesi nana meji dudu. Son of righteousness. To Mawu vila ikenye chocho nyenye tolaji. I cannot Nyematem avabe maglo Mawu nyana mi vodeko. Magbona mi kobe. I am a strong believer Menye my Lord Jesus Christ. Khoseto e me kade apeto Yesu Kristo ji alegbegbe. And I've said it over and over. E me gble gale glonkebe. Ondo State. Ya me yo kata Sunshine State. Le Ondo pe duyamea. A miracle child. Magbona mi be nyento ane miele pomegbe ya nukunu be vi menye. And I have said to people, my first election here, Afiwa tiam le Ondo pe duyamea maglokobe enye nukunu gade jo. Bọ́lá ti fẹ́ kí n rìn ńgbà ènìyàn alákọ̀ọ́kọ́ alulẹ̀. Ọ̀gbà ẹlẹ́ẹ̀kejì adìde alulẹ̀. And I said to people, and I've said over and over again, that if you don't believe in miracle, you cannot believe in my success at that election. My success at that election was a miracle. Miracle that God decided to do on his own. We did it without support of anybody except Christ. Kristo de kakonchi mie dojido afi wakodada pe dodo ya. So there is no way I will hear of a great event like this. Tanyematema se nu jojo gan ya pe wonao le Ondo pe duame. Esimeke Mawu chomdo nkonola le duamea. Nyematema hede megbe alo agbe tepe ya baba. Really as a governor, but I'm here as a son of God. Mais la fille menye amegata ya hama la fille be masubo maugan nyawola abaleke miakata mi le jijokpom be nye le maupe nkumene menye in his time be because we have been told ona minya benusianu kenya bia that God should have mercy enyebe mau na kponublanyi nami every time. esiayi His mercy is enough. Yepembele pokpo esogbo So alepa menuveve sogbo na mi alegbegbe. Any of us, like one of us, there is nobody least among us, probably least among you. Aglobe yenye ameswetoa kekake la modomeo. Kamia kata mieleju be mi akpokome le nyanyui kakana keke blibo akata pe dodo yame. Nyakata mbenya nwanyi anotoji ase maupenya ase nyasi maupa mea mauchone wa a glonami le fiensia. When I got here, sir, I was surprised that we had ground that is as large as this. Meva tepea ewo moyana be tepea keke alegbegbe. No, sorry. Sorry. It's not redeemed, I'm sorry. That you had to clear this ground. What a great thing.
on moyen number us now. Hamevio to eva jira tepe gan yado. Not a huge, very huge crowd. There is nowhere that can contain this crowd ya in Ondo natem State. avabo le ondo Nowhere. pe duyamo. Tepe de This crowd kentomeleo. will enter a stadium and fill it to the brim. Nenye be obo ame yo kata de afobolu pope ha terrain la yo kaka amoa ka chikeke nu. Because of the wonders that God Le nukunu sio has been doing. mau le wowom ta. You were with us yesterday Echovayi to pay courtesy call on us. And I gave my word that I'll be here. me glona mi be egbea ne waje dodo gome ya nyento mava. So many of our commissioners are here. E The akamechi Executive Council of Ondo State. gedeo yo le ondo pe juame o kata o le mia dome. Whatever you decree here. Tanu kake mia glona tepe ya la mau anabe avambe nya pa So, sir, dome. I want to thank you Tamada for pena giving me this pastor great opportunity be na monu pokpo gan ya to be here. be nya hamano tepe ya To thank you. adakpe na mi I know me nye be because I have that strong belief me kwese that Christ be Kristo will be coming very soon. majiji me la ava Very soon. majiji me ava Bá gbàgbọ́. Ìgbà kan wà táwọn dọ́là mẹ́ta ni o. Àwọn onígbàgbọ́ mi, when they preach, they say to us, le maunya gbogbolo me ya "Tí ò ní kú." onana mi se na be And I say to them, gbogbo akọla máa kú. Àbí tẹ́ ẹ bá gba nǹkan tó wà ní Bíbélì gbọ́. We shall not all die. me mia kata le kuku ge Some o of us will be here. amado le When agbenoge Christ shall come. lesi me Yesu And he will ava take us up. e akplo mi ajo Is there akoko mi ajo in the Bible? ele ngonglo le agbegbale ame Má yẹ ká máa ronú pa ọ̀rọ̀ ikú. tambe mia kata le kuku ge o A ti wà láyé yìí. hafi A dẹ̀ Kristo wà láàyè. ava Agbára Ọlọ́run. Tí Ọlọ́run, if God tarries, tane Kristo me va kaba wa let him meet us with good works. ta ava kpomi ya wona akpo mi pakple donyi wo ulo Kí Jésù sọ̀kalẹ̀ sí kó bá ń bí kán wá àwa tá máa kó lọ tá máa tẹ̀lé wọn lọ sí òkè sánmọ̀. Ẹ̀yin tó máa ẹ̀mí mẹ́tọ́ máa wà ńlẹ̀ o, bọ̀dé mọ̀ pé máa bá wọn lọ ni mo lọ tì. Ta ló máa bá wọn lọ kó náwó sókè? tamina mia kata mia akafu mau By the grace of God, nyacho we shall be akpedada ne mau actual beings. ale bena le gama me mia katsa to pa menu veve me la I am mia no happy to chachra be here. dodi ne I love wa kokko mia Christ kata to ajo meet me here. ta But this ato is jinam be mia kata mia By no the grace of God, e we will dodo not ya be me filled with any do hi evil Kristo work. ava neva Ọlọ́run enyo ní bá pẹ̀lú iṣẹ́ one kede me burúkú gba fi baba ha tá a bá mia kúrò kata ní mia no ẹ má chachra yẹ ká dodi hafi padà sẹ́nu Yesu nǹkan tí ò dáa o. ava ava Kò sí nǹkan tọ́lọ́run lè ṣe. Tẹ́ bá ti gbàgbọ́, kò sí nǹkan tọ́lọ́run lè ṣe. So, Ọlọ́run bọ̀ o. Mo fẹ́ kọrin kí n fi parí ẹ̀ kí n lọ jókòó. Orin tí màá kọ ni pé Ọlọ́run wa kan yìí ni gbogbo wa ń sìn. Ọlọ́run wa kan yìí náà ó tó wàá bẹ̀rù. Ọlọ́run wa kan yìí náà òun ló fẹ́ràn wa. Bó ti fẹ́ràn wa tó kí gbogbo wa ká rí i pé a ò fi Ọlọ́run yìí lẹ̀. Jẹ́ gbọ́, bẹ́ẹ̀ bá fi lẹ̀ kò lè bí ọjà òyìnbó ní ẹ̀mọ̀ gbòyàn tó wà láyé Ọlọ́run lè mọ̀ tẹ́ bá lẹ̀ ṣe tiẹ̀ kò lè mọ̀. Ṣùgbọ́n ó ń bọ̀ o kí gbogbo wa ká di àmùrè wa dáadáa ká dẹ̀ rí i pé aṣẹ́gun ká dẹ̀ rí lọ́kàn wa pé tábà tẹ̀ ń kọ́ nìyẹn pé òótọ́ la fẹ́ lọ́kàn ara wa pé a wá ju aṣẹ́gun lọ. A wá ju aṣẹ́gun lọ.
nítorí àwa gbẹ́kẹ̀ wa lé ọ Jésù àwájú àṣẹ́gun lọ àwájú àṣẹ́gun lọ. Mia gatore mianti le majijime ta plati no toji mi me jo le miagbo bi peto le miagbo. Àwájú àṣẹ́gun lọ. Praise the Lord. Kafu na mau. Praise the Lord. Nobi mebe kafu na mau. Will agree with me? Ne mia It's been a time well spent. akpo to jesidoa. Now is the time Kamea to esu. have an encounter with Be the mia power. katsa mia The reason why we came here, ade mone maupenu se. that's why we are bringing Wa to the toko podium pakole mi tamina mia the katamia man who akpe. connects us, Amesike akplomi agede maupenu se gama who me. connect us so we can Akplomi collect. agede Welcome to the podium. maupe ya yirame. Minami katami akpe. The convener of DCK worldwide, pe Pastor dodoya Dr. pe W.F Simenola Pasteur W.F Kumuyi. Thank you. Akpe No. akpe now. Bless you. Bless your family. Maune yira Bless the momefia government of Ondo State. wa yira esru akple po me akata Our akple Oba here, ambekpekpe plaka mechi vovovo kata maune yira mi. bless Nyame yo kata le toji piensi ya ha maune le mia kata mia yiram what are you there? eye mia kata yo le toji ya me ko sebe ejirado Power ma in upenu Jesus' se name. na togo pakpele le Yesu pen komme. Miracle Hallelujah. waiting for you here today. Nukunu le note kpo le fiensi ya luvon ya Spirit, gbogbo ya your body, wonu chilame ya your family, fome ome ya your life, agbe ya the rain of miracles nukunu will beti fall on everyone. le jajage akode miatometo de sia de In pakbeji Jesus' fofo name, le Yesu pen we kwame thank you. me de You are here akpena obe ele already. tepe ya koko Your power is here. unu sera le Your api light is here. wo And akpe we're la praying fi me every togbeda form, be every power nu of sende pepe darkness inye will bibiti vanish me to away kata in nu Jesus' se o ane name. nyao da le mianchi le Yesu pen kome Tonight, fiensi all ya the expectation of togbeda your be people. du kobe You will mokpokpo kata fulfill in apeto every life nane wa in vame Jesus' na otometo de name. sia de le Yesu pen kome Shine in every heart. apeto na kekeli o ne Shine kle in every na life. mesia me pa And gbeji your miracle power na will be triumphant wo over nukunu everyone. nu se ya We thank you ne because we know duji you have na answered. mesia me akpena o de In don Jesus' tiata name we le pray. Yesu pen kwaji mie dogbeda le God bless you. You ma can une sit yira down. mi no anyi fa Tonight, as we piensi begin, ya esinga le toaji this great eye global me khosebe crusade ele toji han here at eye the Alpha mie va do Division, etepe ya bodo that the triumphant eye power mie of the wo Lord mie le is dutoƒo set nyanyui to kaka rule ya in pe your dodo family. omla makadeji no be mo pe nu se a de to da le nko na o le Yesu pen ko me maleki apagba le tan ne pepe ve aglobe to you that fear my name ebe amesio voa of Yehowa righteousness la arise. be wawe ndok ebe ere a jena eye koname le efe a valate ebe joje nye pe si papa la o me koko le la a jena mi amesio voa nyenko la apeto le gbogbo na mi be mi le tefe kokwe ye tefe kokwe ya la ya doli ye pe nu se to jifo ke akode mi aji eye le gbogbo be jojo nyenye fe ere akle now le nyama dadi bebede jojo nyenye fe ere akle ra gbe oji vivitia de kento magana fima dolelia de ke magana fima nu sianu sike nyenu akpasaga
be ma yi ŋkɔ be agbe o eme ma nyɔ na wo la fie si ya wo katã le lo agbalẽdzo fie si ya ma ƒo nu na mi tsɔ ku ɖe tanya si ke nye tsiɖuɖu ƒe ŋusẽ si ke tso na dzɔdzɔenyenye ƒe eɣe si ke nye Mawu vi la gbɔ ebe yebe ŋusẽ ma fie si ya xɔse aklẽ ɖe agbewo dzi nɔmetɔ ye matsɔ fia mi le mawunya me le fie si ya nugbãtɔ miaƒo nu tsɔ ku ɖe Mawu vi la yi ke nye miaƒe xɔnametɔ eye ŋusẽ le si be wòaɖe mi evelia dzɔdzɔenyenye ƒe ɣe ŋusẽ le si be wòahaya mi nutɔlia Mawuviwo Mawu ƒe dukɔ ame siwo katã tsɔ ƒe agbe tsɔ na Mawuvi la faa wotsɔ ƒe dzi ne blibo la woawo la wonye efia nunɔla nyenye ƒe viwo be woakpɔ dzɔdzɔenyenye ƒe dome aƒetɔ di be atsɔ eƒe ŋusẽ ade agbewo me ele wɔ ge to emɔ ɖeka ko dzi to mɔtata ɖeka ko dzi ye mɔtata menye ɖeɖe ƒe mɔ eya nye akpatɔlia enye fia nunɔla nyenye ƒe viwo yiwo akpɔ ɖeɖe nava akpa gbãtɔa dzi yi ke nye Mawuvi la miaƒe xɔnametɔ ame si ke si ŋusẽ le be wòaxɔ na mi Mawu nye be mía katã mi gbɔna xaxa me ge do ge mi gbɔna edɔvɔwo kpakple nɔnɔme sesẽwo me to ge nuwo manɔ wo dzoe na mi o Mawu nye nenema eye wònya be emɔtata ɖeka ɖe li yi ke dzi ame aɖe ato ava eye be gaƒoƒo tɔxɛ ya Mawuvi ma la to mɔ ma dzi la va ava ɖe mi tso dɔléle me nuvɔ si me Satana si me tsakatsakawo katã me meka wòadɔ ɖo ɖa o elabe Mawu dɔla akpe akpewo lie gake womedze o ɖe be woate ŋu aɖe mi le nyabe xaxa vovovo yiwo le mía dzi amewo ɖe negbe Mawuvi la ko ye nye nyabe xɔnametɔ eya ɖeka ko wodɔ ɖo ɖa ya lɔ̃ be mayi be ma axɔ na wo ma axe fe ɖe wo ta ma ayɔ dɔ wo ma atuka wo le ame sia ame le anyigba dzi nɔvinye susui kpɔ wo ŋuti kpɔ be ƒome wɔamea le kɔƒe wɔamea le kɔta yi ne tsoa nuto yi ke me ne lea míatsɔ ko be kaka tɔxɛ ɖe va enya ɖe va dzɔ le dua me ye wole ɖo ŋuti dzim wole xɔname dzim eye wowɔe kaka womekpɔ xɔnametɔ aɖeke o negbe amegã ŋusẽtɔwo kpakple ame vevitɔ ɖe le anyigba ma dzi koe ate ma xɔname wodzi ame kpe o bɔn ame aɖe yi ke nye lɔlɔ̃fatɔ ɖe gbɔgblɔ be kaka ya yi ke me tom ƒomewo le yi ke me tom amewo lea kaka gã ya ame aɖeke ŋutɔ meli ate ma ɖe amewo dogo le me o ke tsɔ susu da ɖe nua dzi be ame ma gbɔgblɔ be nu sia nu yi ke le sia yaɖe asi le ŋuti yava ameawo gbɔ yaxɔ na ameawo yana woavo azɔa na ame ma va ɖe eye woe ma be ye dzã ye me vo kakaka ne yatsɔ ɖe le me ne o amea dzo vava lo vɔ woe ma be ye me vo o nɔvinye nu ka ne bu be adzɔ ame ma yi ke va wɔ zazã gã ɖe kaka vava nenema ma nye Yesu Kristo la nɔviwo yi ke gblẽ Mawu ƒe ŋutikɔkɔe da ɖe dziƒo eɖe asi Mawu dɔlawo katã be subɔsubɔ siwo tsɔ nane la da ɖi eɖe asi Mawu fofo la ƒe ŋkumenɔnɔ be subɔsubɔ da ɖi be nye la mava eye le lɔlɔ̃ si ke wòɖo na mi ta eva eye wòva ku ɖe mía ta le Calvary eva ya yi ke nye xɔnametɔ
eya ɖeka ko eya ɖeka ko Yesu ɖeka ko ame aɖeke meli tsɔ kpekpeɖeŋu tsɔ nɛ o Yesu ɖeɖe eya ko si ŋusẽ le nɔvi meganɔ megbe ɖa o megahe ɖe megbe o megatrɔ emegbe dome hã de o wo ya le na ko be nalɔ̃ agblɔ be nenye be etem xe fe gã ya nenye be Yesu ya etem dzagbagba kaka va be enyame si ke le se Mawu nya le fia sia nu si ke nyo Adam ƒe afɔɖeɖe nyuitɔ yi ke nyo be nawɔ la enye be nagblɔ be aƒetɔ melɔ̃ be ma axɔ lɔlɔ̃ si ke netsɔ va be yava ɖe ma matsɔ agbenye ana o elabena ne va wɔ nane ɖe agbenye ta mɔkpɔkpɔ ya ye wole mɔ kpɔm tso gbɔ o elabena ŋusẽtɔ wònye makre na me Yesaya etabla devɔtɔn kpekpe gbãtɔ se nu ke wogblɔ ɖa ebe ame ka ye nye esi tso Edom gbɔna eye wole awu dziwo me tso Bosra ebe ame si tso eƒe awuwo ɖo atsyɔ̃e xɔnametɔ gã aɖe meka nɔviwo nye kpakple mienye o be xɔnametɔ gã ya ɖela gã ya ame si ke nye dziƒo kple anyigba katã be fia aleluya be dziƒoʋĩtɔ la na ɖiɖi ava mía gbɔ mía amegbetɔwo gbɔ be wòatsɔ ɖeɖe ava na mí ebe ame si ke tsɔ eƒe awuwo tso Bosra ame si tsɔ eƒe awuwo ɖo atsyɔ̃e ame aɖeke meɖo atsyɔ̃ kpɔ melolo kpɔ mekpɔ ŋusẽ kpɔ meɖo kpo ɖe amewo dzi kpɔ abe Yesu ene o ŋusẽ le sia le gbegbe eye wòɖo atsyɔ̃e eye wole yiyim le eƒe ŋusẽ geɖe la me ŋusẽ geɖe la me ebe ale gbegbe be ŋusẽ ɖeke ŋtsɔ mele anyigba dzi mele anyigba gɔme mele tso dzomavɔ me o ɖeke megali asɔ kpakple o meka wònye ye ŋkɔe nye Yesu Mawu fi la yeƒe ŋkɔ yenye mia alo wo ɖela maɖeke ŋutɔ meli ate ma ɖe wo nɔvinye xɔnametɔ ɖeke meli ate ma axɔ le nɔnɔme ma me o ame aɖeke mate awɔ nu si Yesu ɖeka ate ma wɔ le agbewo me o na o ya ɖeɖe ko kpikpia ba kpa be nu gbɔgbɔ be nye ame si ƒoa nu ɖe teƒe eye xɔname bɔ ɖe asinye se nyamaɖa ebe xɔname bɔ ɖe asinye egɔme nye be meva ŋusẽ le asinye be mava ɖe wò ame ma fiesi ya axɔ na o atrɔ agbo ƒe ŋutinya ye Kristo ƒe ŋusẽ si ke trɔna me be ŋutinya le gegem ɖe agbewo me le fiesi ya ye ŋutinyawoa atrɔ lo ne eva yama gbɔ abe ke ale nua le ya ke ma wɔ nyametsotsoe o nyemenya afi nye ŋutɔ me dzagbagba kaka o gloe me ʋli kaka nye ʋiʋli mete wɔ naneke o na me o ɖe eye xɔname ɖeke mele asi nye o ɖe magblɔ na wo be xɔnametɔ na wo va ɖo wo xɔnametɔ va ɖo ɖo yi mɔkpɔkpɔ bude o ame sia ne mɔkpɔkpɔ la eva ɖo eye ana be hiãwo yiwo katã le agbewo mea akpɔ ɖo ŋuti ne edẽ le asi o agbe le asi o ŋusẽ le asi o nu sia nu ke ne hiã la nɔvi eya enya nu siwo katã ne dzidzi le dziwo me enya wo gbagbaƒewo enya agbewoa ale yi ke enɔne le nuvɔ me vɔtsɔ wula na be ame aɖeke makpɔe o ɖela si ke ana be navo mebe xɔnametɔwoa ame si ke la do wo ɖe dzi akɔkɔ le kakawo mea ebe ɖe
Nye nyame si ke ƒoa nu ɖe teƒe xɔname bɔ ɖe asi nye axɔna o. Ɖohi ebe tsi Satana vɔ̃ɖi ma. Ebe tsi vivitime ŋusẽwo ba lɔme eye wodzi be yeagblẽ do me. Ŋusẽ mawo kpakple gbɔgbɔ mawo katã wobla wo da ɖi. Wobe wo ya medzodzo ge le yewo gbɔ. Magblɔ na wo be xɔnametɔ va ɖo na wo fiãsi ya. Anana vo dɔléléa yi ke le wo bla da ɖe ya. Gasia game ne dza wo nanea. Dɔléle ma dzo vana. Elle kɔ be edzo le kɔna dzi de le kpɔ wo da ɖi nenema. Eye kaka egagbe va kɔa. Evɔ etsikpo la va dze agbo dzi anyamɔ ɖe ŋuti eye egadome la vɔ agble no kekeke. Ele gbegblɔm be a nu kantɔ be nya ye ne gava kɔa mazẽ la dɔlélea fiãsi ya ele vo. Ebe nye ame si ke ƒoa nu ɖe eteƒe eye xɔname bɔ ɖe asinye axɔna o. Nyava nuvelia dzi azɔ le mawunya me. Mi le ƒoƒom tsɔ ku ɖe dzɔdzɔenyenye ƒe ɣe. Ame si ke si xɔname bɔ ɖe dɔyɔyɔ bɔ ɖe si akpene Mawu ɖe ame yiwo katã kpena ɖe dɔnɔwo ŋuti. Eye ƒe akpewo va yi. Na amewo lãme gblẽ woa. Ame aɖe va na akpe ɖe wo ŋuti gake le xexeme ƒe nyadzɔdzɔwo me la dɔlélewo dɔxɔlamenuwo dɔ ɖewo lia womete dana dɔ ma o. Eva ɖo na ga ɖo mea wo ŋutɔ kpɔ ne kaka be yewo matem ada dɔ ma o. Wonya be togbɔ be wonye dɔyɔla gãgãwo hã eva ɖo na teƒe ɖeɖe. Enua eva glo na wo. Enua ƒe wɔwɔ va glo na gbedalawo kple ɖɔkitawo katã eva glo na wo. Wogblɔna be ya mi magate ŋu kpe dzi o lo. Wogblɔna be eya ya edɔ ya eto mia ŋuti lo. Vɔ magblɔ na be Yesu ya neva lãmegbegble yewo dɔléle yewo dɔ sia dɔ yi ke ŋuti ɖo ŋuti mele na woa dziƒo ya lana ɖo ŋuti lo. Bebe dziƒo la nana vo. Wo susuwo me ya. Lãwo me ya. Ŋutilã ba fi sia fia. Elabena dzɔdzɔenyenye ƒe ɣe si ke dze la ye papa lawo te la dɔyɔyɔ le afi ma. Ele xɔe le fiãsi ya. Nukunuwa ele lalawo le fiãsi ya. Magatrɔ gbɔ va Malekия ƒe agbalẽ ta etɔ̃lia le ʋegbe me. Kpekpe bla velia, vegbetɔwo kpe bla velia. Ebe eye dzɔdzɔenyenye ƒe ɣe si ƒe aʋalawo me xɔxɔ le la edze na mi. Na me ka hã ewoe le to dzi. Fiãsi ya dɔyɔla wòava ɖo. Ebe na mi ame siwo vɔ̃a nye ŋkɔ la enye ƒe ŋkɔ. Evɔ̃na eƒe ŋkɔ. Elɔ̃na yeƒe ŋkɔ. Eye toa bobode eƒe ŋkɔ ŋuti. Evɔ̃na eƒe ŋkɔ eya ta ne va teƒe ya ɖo. Eye miame yiwo xɔ nye ewo si ke le to dzi le se ŋkɔ nye gaƒoƒo ya mea. Eɖe asi nu sia nu da ɖi be gaƒoƒo ya tututua manɔ to dzi mase agbenyae tso Mawu gbɔe. Eɖe fia bena evɔ na Yehowa ye ma. Akpene Mawu be todzinɔnɔwoa manye dzodzro. Manye dzodzro. Ame yiwo katã le teƒe vovovowo le du sia du me le keke be kɔnea katã dzia. Mi me le ɖoɖo ya me dzodzro. Ebe na mi la ame siwo vɔ̃a nye ŋkɔ la
ebe dzɔdzɔ nyenye ƒe ɣe la edze eye ne eɣe ma edze na mi la divitiwo maganɔ agbo me o kɔkuti yiwo katã le kɔ na wɔ la ŋe le fiesia le Yesu ƒe ŋkɔme wole wo bla da ɖia dɔlélewo bla wo da ɖia dɔxɔlamenuwo bla wo da ɖia ele kɔ abe menya le yi ke yawo kaka akpɔ ɖo ŋutia o fiesia xɔname le va na o dzɔdzɔnyenye ƒe ɣe ya yi ke keka me ƒe viviti ɖeke ŋutɔ mate ma tsɔ dzi o yi ke ŋusẽ ɖeke ŋutɔ ŋusẽ yiwo hena xaxawo vana wohena gbegblẽ vana magblɔ na mi be dzɔdzɔnyenye ƒe ɣe ya o le fiesia ele klẽ na ame aɖe dzi loo wɔame ma ɖe hã fika ne le o eye ele klẽ na gbewo dzi dɔlélewo le dzo vivitiwo le dzo lãmegbegblẽwo le vɔ ale be Mawu ƒe ŋusẽ yi ke tsoa dzɔdzɔnyenye ƒe ɣe la gbɔ la ebe dɔyɔyɔ le eƒe aʋalawo te elabena aƒetɔ la be ŋkɔ ya eyae ɖea dɔlélewo katã lãmegbegblẽwo katã lekeke la nye xaxawo la aɖewo katã dzo le fiesia le Yesu ƒe ŋkɔme eye dzi gblɔ bena eye adze na mi eye eye miaho adzo anɔ kpɔ tsim abe nyiviwoe si ke dogo tso lãkpɔ me ene egɔme nye be Matewu yiwo le dzo le agbo me le fiesia eye miatsi la egɔme bena nu sia nu yi ke le xe mɔ na dɔléle yi ke na bena eƒuwo mele tsi nyuie o eʋuwo mele dɔ le lãme nɔ nyuie oa nu mɔ katã nu le so le fiesia dɔmadamadawo katã Yesu le yɔ dɔ mi kanse be dɔléle le vɔ abidɔwo le vɔ le ƒodome na mi eye xaxa yiwo katã le miaƒe ƒutowo me la ɖo ŋuti le va na mi le Yesu ƒe ŋkɔme nenye be nekplɔ ame aɖe va ŋku gbanea aƒetɔ la ɖo ŋusẽ la ʋu ŋkuvi ma nɛ ŋkuma yi ke gbã ye megale nu kpɔm o la vivitia la dzo le ŋku dzi na mia le Yesu ƒe ŋkɔme ebe nu si ke nekpɔ be ye mate ŋui o nye magate ma wɔ fiesia na wɔe nye magate ma zɔn wa azɔn la nye magate ma se nuwo la o ɖevi ya ma yiwo dzi mekpa be mezɔ kpɔ o fiesia nukunua le va me le agbo me le Yesu ƒe ŋkɔme mienɔ ɖoɖo ya wɔm ye ame aɖe nɔ Abeokuta eye nyɔnu ya kaka gã aɖe nɔ dzi kaka ya wòe kaka be edɔ va ɖo yeƒe anɔwo me eye wòe kaka be nyɔnu ya ebu mɔkpɔkpɔ esime ke yenɔ gbe dom ɖa ye dzɔdzɔenyenye ƒe ɣe la eklẽ na nyɔnua abe ke wòle keklẽ ge ɖe hã dziwo le fiesia enea nɔviwo dɔléle ma ebu le eƒe agbe me ma ɖe fia mi eye yakata mi se nyɔnu ya ƒe ŋutinya nɔvi nyɔnu Messi gblɔ na mi miase. Ŋkɔ nye Babalola Messi ma da kpe ɖe mɔ ɖe dɔ si wɔ le agbe nye me le dzinu ƒe ke va yia mekpɔ be anɔ nye ɖusitɔ mea mekpɔ ku ɖe le me eye wòatrɔ zu nu xaxa na me yi kɔŋdzi wotsɔ atikekewo nam eye menɔ vɔvɔm be mava ava nye cancer nam
eye ova kpe kaka be a o menye cancer ye le podo na mevo wonye tolele de do anoame. Could be debilitating to a woman, and it could be a signal to cancer. Eye de kepe ekuya yike va do anomene a le majiji me atema troasu cancer ne fa. For the past 8 months now, Dino ame nyiba yi not seen that recurrent breast infection. Mawu kasi ye dokita ye da sedim be yo togbeda voa kuabu la noame. And the wound was actually bringing out water. Eye ino no yi eji namla abia ba no kekem de ji aye echio no todom leme. And I told God, e me gbone ma obe apeto me pratique kaka o me yi konji kaka chikonam. and now I want my pastor Mau. down there just like pastor has proposed. Abale ke So pastor I de gbe received fan la. that, and Oh, to God be the apeto glory. wo nani na nyi ha. They just came, Akpene I mau. checked my breast like Be I always do. yo dogbeda de tanye a. The breast Ye was me no longer cheki bringing out discharge. me le anonya Since kpoa. January up to now, Jo I jinu got gbanto my aji perfect kaka ba do soundness. fifia me So kpo praise ko the be Lord. I want to thank me Pastor Kumuyi haya for this keke global akpene crusade. mau And I want to thank de God for what pastor he has done in my life. W.F Kumuyi ba gbeta de dodo ya otalo. Somebody praise the Lord. Hallelujah. It's your turn. Gamia suno hanzo I e. said it's your Bebo ha turn. gamia sunao. That mighty power Ma of open the mu Lord gan ya. will touch your life tonight. Akasi nya ba gbele fiensi ya. Triumphant power. Tie dodo penu se Travel about to my yikele right, chacham my le front, tusiji to my nko left, emionji online, ameyo le toji everywhere, fika kemiele o. coming your way. Nusema le dogomi. That's a sister, that's Ema a lady. novi nyɔnu Let de me be bring ŋuti a nye ma man azɔma to you gblɔ now. ŋutsu aɖe hã tɔ na mi Go from Yosef Enugu etso Enugu had ƒe dua me prostate cancer. eya And prostate after be many years cancer nɔ ƒo dom nɛ urinary eye incontinence, ƒe geɖewo ya it aɖi came dɔdɔdɔ trɔ his zu way. edɔ nɛ He was healed. gake Mawu yi ha I yɛ didn't hear your amen. nyemese amenuwo la Brother Chuku, please talk Nɔvinye to us Chuku, about what happened nu yi and ke Mawu how wɔ na woa God gblɔe na did mi the miracle. kpale ke Mawu wɔ nukunua na wo mía katã míase I was diagnosed with a prostate cancer. wokpe be prostate be And, cancer nɔ ƒo dom nam End of the day, I went to the hospital. me va yi kɔndzi I start treatment. eye metɔ atikewo The zazã thing happened, brought a shame and problems in my enua life. ŋutɔ katã va nye Prostate nu cancer kpɛ kpakple is one of vevesese the ɖe agbenye me very dangerous cancer. enye affecting dɔléle men. vɔ̃ɖivɔ̃ɖi aɖe Normally, dɔkita from the age gale of kpe ɖome 45 dzi or 40, 45, the prostate is be starting tso to ƒe blaene-blaenevɔatɔ̃ me ko dɔléle ma dze na nothing gɔme happens, the person will develop what they call a eye urinary tract symptom. nenye bena womekpe gbɔ kaba o la eva nyina xaxa gã aɖe ŋutɔ And the rest of them. For instance, I'm a driver. ke When I drive, nɔvia be nye driver so this thing brought a shame. yaɖo yia ne le ʋua kum kaka aɖiɖɔ nɔ tsɔtsiɔm le ŋtsi kɔ ɖe ʋua me End of the day, nye I heard that vevesese kpakple Pastor nukpe gã aɖe na Kumuyi yi va is se going ko to be Enugu, Pastor Kumuyi gbɔna dua me a divine touch. eyi ke nye So ɖoɖo I yiwo tell da you, se dzi be believe Mawu va that si this kame time around eye is going to mexɔe be se my be own turn. Mawu la kasi nye hã So alea ye after the ministration, yi ke wògblɔ Mawu nya vɔa wherever ebe you have afi si problems, ke ye nye xaxa na woa da si ɖe afi ma nɔviwo when you prayed yewo do gbe ɖa vɔa by the grace of God, to mɔ ƒe amenuveve mea that is all over. evɔ lo I went edɔ back to the avɔ hospital, edɔ avɔ na mu la me yi said kɔndzi there's no wodo ŋkpɔ prostate cancer. wobe yɔ amegã fika dɔa So to yeah, this is me. eya And you wobe can see ewea alo amebu ye hã me be nye a tutuitue grandfather, a joy in my life. eye wònye So, dzidzɔ gã aɖe le agbenye So me God bless you. ka akpene mia katã akpene mawo ɖe God yayra bless ta you all. mia katã mawo yra mi lo The Lord did it for them. ame yiwo be kɔmisia mawo wɔ na wo azɔ Your turn. gamea subɔ wɔ ne wo hã Say, it's my gblɔ be turn. gamea su woawɔ ne nye hã I won't take more time. nye ma I kpɔkpɔ come yi to geɖe o number 3 ma va now. kpa tɔ̃lia dzi Number 3, nutɔ̃lia the sons
yi ke nye fianunɔla nye be viwo aƒetɔa edi be yeade bubu ŋuti o edi be yeakle wo de evia ŋutsuviwo kple via nyɔnuviwo dome. Le Kristo ya si ke si xɔname bɔ ɖoa ame si ke gbɔ dɔyɔyɔ bɔ ɖoa mexɔe se be wo hã ye be ɖeɖekpɔkpɔ ya age ɖe agbewo me. Aƒetɔ la akɔkɔ atrɔ wo agbemeŋutinya tso fiẽsia dzi. Nu vɔ̃wo katã gbã atsɔ katã ake wo ade luvɔwo ahaya wo ŋutilã eye awɔ nanye ame tɔxɛ aɖe ame tsatsi aɖe ame vevi aɖe le eya Mawu ƒe ŋkume gake ele be nye kpakple míawɔ ɖeka kpakple Mawu eya dzi be ɖe yawɔ mi míanye yevi ŋutsuviwo kple yevi nyɔnuviwo míanye fianunɔla nye be viwo ke ele be míawo hã míaɖe fia Mawu be nu yi dzim ne le tso mía gbɔa mía amie le dzim eye awɔe be yayra tɔxɛwo age ɖe wo agbe me. Makele Korintotɔ ƒe agbalẽ evelia tade kpekpe 14 na mi ebe miganɔ kɔkuti tutɔ tite kpakple dzimaxɔsetɔwo o ekpea maɖe nyagɔme nɔ nu katã Mawu nyagblɔ alea ɖo elabe Mawu se gɔme be eha bɔbɔ yi ke me nele hatsotso ke me nele ame ha yi ke me nelea woƒe agbe anɔnɔnɔm eye Mawu dzi be yayra tɔxɛ ɖe va wo agbe me eye ele gbɔgblɔ na wo be nenye be ele kpakple nuvɔwɔlawo ele to ha kpakple ame siwo ƒoɖia woƒe agbenɔnɔwoa ne mia katã mi le du nu yiwo nuna enune nu yiwo ɖuna eɖune nya yiwo gblɔna egblɔnɛ le gba kple vodzu subɔsubɔ yiwo wɔm ne lea wo hã le wɔm nenema kpasawo doa leke natem awo nye ame tɔxɛ ne ma wo ele bena wo ɖo ɖokui na Togo la ameawo dome eya ta gblɔ bena mi gazɔ ame siwo atsɔ kɔkuti tutɔ na dzimaxɔsetɔ tsi to elabena adede ka le dzɔdzɔ nyenye kple sedzimɔmawo dome ƒomedodo kae le kekeli kple vivitsi dome. Minya ame yiwo le vivitsi mea wole vivitsia me elabena wotsɔ nane le ɣaɣlam wotsɔ wobe dewo le ɣaɣlam eya ta kpɔtɔ le vivitsia me ɖo alebena woakpɔtɔ anɔ nu vɔ̃ wɔm ta nenye be ele ha dom kpakple woa aƒetɔ akpɔ bena wo hã wo domee nele vivitsia mee hã nele eya ta ebe kadede ɖeke mele kekeli kpakple vivitsi dome o kekuvi atɔ ebe aleke Kristo kple Belial asɔme hã kome kae li na xɔsetɔ kple dzimaxɔsetɔa ɖekawɔwɔ egbe ame yiwo nye dzimaxɔsetɔ egɔme menya be Mawu li ŋutɔ hã o menya be Mawu ƒe ŋusẽ ɖe li gɔ hã o menya Mawu ƒe atsekpakpa kple Mawu ƒe ŋusẽ gɔ hã o eye wo hã ebe le wo dome wɔna nu abe wo ke ene ɖeke yayra tɔxɛ ate ma tso Mawu gbɔ ava na o fiẽsia yayra tɔxɛ ele va na o mebe dɔyɔyɔ le va na o la Mawu ƒe ŋusẽ le ge ɖe agbewo me eye ebe gome kpɔkpɔ kae le na xɔsetɔ kple dzimaxɔsetɔa kpekpe 10 ɖeka wɔ kae li Mawu xɔ kpakple trɔwo dome mahã ebe elabena miawoe nye Mawu gbagbe la ƒe xɔ abe ale si ke Mawu gblɔ ene bena manɔ wo dome eye mazɔ le wo dome manye Mawu na wo eye woawo hã woanye nye dukɔ
fiesi adia anyemo be dukɔ novon la ƒotagba la tso vodu subɔsubɔ la tso la gbome eye viviti me be subɔsubɔ me nɔnɔa na tɔte eye ahanunu kple nu badabada yiwo katã ne dunamawoa numɔ katã le dome gbleke tanɔvinye na tɔtewo le fiesia be megbɔna Yesu gbɔ gbɔna be amen to fiesia dzia ne tsɔ agbewo tsɔ na aƒetɔ Yesu la magbɔna be ŋutinyawoa atrɔ le Yesu ƒe ŋkɔme eba le si ke mɔ gblɔ bena manɔ wo dome ebe manye Mawu na wo wɔ hã woanye nye dukɔ ava me nenema atrɔ zu Mawu ƒe vi nyawoe be ame ɖeke medzina be woayɔ ye be yenye Satana ƒe vi o ame sia ame dzina be woayɔ ye be yenye Mawu ƒe vi vɔ dziƒoe la dzesi wo be enye Mawu ƒe vi vavã tso zã me dzi nu ka na wɔ afɔka ɖena o nu ka yo wɔna afi trɔ zuna Mawu ƒe vi vavã yi ke dzi Mawu ŋutɔ da asi ɖo eɖanye ŋutsu alo nyɔnu kpikpi adrelia ebe eya ta mi Togo le wo dome evɔ de ɖokuiwo ɖa le wo dome gblɔ be tso fiesia dzia metsɔ agbenye na Mawu ne ele gbevu be ha ɖe me tsã ele hadodo baɖa ɖe me tsã Togo le wo dome eye mi ɖe mia ɖokui ɖa aƒetɔ la gblɔe mi gakasi nu makɔmakɔ ŋuti o eye nye la ma xɔ mi aƒetɔa le lalawom le fiesia eya la xɔ o bebe ɖe akɔkɔ le vivitia me ada ɖe kekelia me akɔkɔ le dɔléle me ada ɖe lãmesẽ me akɔkɔ le nuvɔwo me akɔkɔ va da ɖe dzɔdzɔenyenye ƒe agbenɔnɔ me axɔ le fiesia eya ta mi Togo le wo dome eye mi ɖe nya ɖokui ɖe aƒetɔ la gblɔe mi gakasi nu makɔmakɔ ŋuti o eye nye la ma xɔ mi kpekpe 8 ebe eye manye fofo na mi wɔlae ma lo ebe yanye fofo na Mawu dziƒovitɔ ya be yanye fofo na ame si ke be le agbe le kekeli me la ebe manye fofo na mi ame si ke dɔ ame ƒe agbe ɖo nu yiwo katã gblẽ le agbo me la ate ma dzre ɖoa ebe manye fofo na mi eye mianye vinye ŋutsuviwo kple vinye nyɔnuviwo aƒetɔ nuso katã tɔ lae gblɔe aƒetɔ la akɔ wo le fiesia nenye be ewɔ nu si ke wogblɔ na wo ne Togo le wo dome la eye nu yiwo katã nye nu baɖa yiwo wɔm ne le Mawu me da asi ɖe dzi oa da asi le wo ŋuti ne na Togo le wo dome be nanye Mawu ƒe vi nanye fia gã ƒe vi eye awɔe na wo awɔe le agbo me fika ame ma ɖe hã ava me le agbo me dziƒo hã aŋlɔe da ɖi be tso fiesia dzia wɔame ya ɖekea Togo le nu baɖabaɖawo me yene ge ɖe Mawu ƒe ŋkume eye Mawu trɔ zu fofo na wo eye ne ge ɖe Mawu ƒe ƒomea me tso fiesia dzi ke nɔvi ne eɖa afɔ ya le fiesia la maka ɖe dzi nɔ be nu nyuiwo anɔ mɔ dzi na wòazɔ tsɔtsɔke la sɔ asi o vovo la sɔ asi o dɔyɔyɔ la sɔ asi o vovo kpɔkpɔ blibo asɔ asi o ele na wo be na da afɔ wo ŋutɔ na wɔ tsatia ada afɔ veve aɖe eye na wɔ nyametsotso be tso fiesia dzia matrɔ zu Mawu tɔ me sia me ne bɔbɔ ta zɔ nyamia ƒe ŋkuwo nyametsotso ƒe game asu be na tsɔ agbe o atsɔ da asi na Kristo bɔbɔ ta ne mia katã mia
a de moto me ganglon bebe nyame chocho ina wo fiasia yela de mobe Mawu pe nu se ke ɖuadzi na me la akede wo agbeme Mawu le kpɔ ele lalam bena da fɔ vevia le fiasia fika kenele o kwasi dzi atone Mawu be Mawu me se wo yoyo ele yɔ nye be ma Togo tso vivitsi la me ava kekelia me aƒetɔ me va fika kenele o fisia fi ke mielea le fiasia le du sia du me le ha sia ha me saya enye yayira pe kapopo vevia de now akpene Mawu da gbe ota ame yo kata le wonyame tsotsoa le kapopo ya mea ma do gbe da de miata konya ba si oji eye on togble be aƒetɔ me Togo tso nu vɔ nyo me me Togo tso nu kpe pa gbe nono me me Togo tso gbevu be ha dodo me me Togo tso vivitsi me subo kple vodu subo pe agbe nono kata ma aƒetɔ me va gbɔ o Mawu le yira o aƒetɔ la le yira o ele gbɔ o ana ŋusẽ yi ke natsɔ ɖu dzi tso fiasia dzi le Yesu ƒe ŋkɔ me nɔ radio gbɔ mía katã mía do gbe ɖa ne Mawu woahe ɖeɖe tsɔtsɔke vovo ageɖe agbewo me ale be ŋutinya nɔnɔme wo ne trɔ tso fiasia dzi be natrɔ zu Mawu ƒe vi natrɔ zu fiavi nyɔnuvi fiavi ŋutsuvi asime ne kpɔtɔ nɔ dzi le radio gbɔ fofo le Yesu ƒe ŋkɔ me yede akpe na o ɖe kpekpe yi ke ne tsɔ yɔ mi yɔ nya dometɔ ɖe sia ɖe ebe ame sia ame si ke alɔ la ne va aƒetɔ ame yiwo katã kɔ asi dzi le radio gbɔ fifla eye le wobe susu wobe dzime eye wowɔ nyametsotso ye wo Togo tso nuxoxo yiwo wɔna tsã me la le nugbe ne doa nua aƒetɔ xɔwo le Yesu ƒe ŋkɔ me tsɔ woƒe nu vɔwo kewo nane woavo tso kɔkuti xoxoawo si me kple ɖiƒoƒo xoxoa katã ne Togo ɖa le woƒe agbeme le Yesu ƒe ŋkɔ me aƒetɔ ŋlɔ wobe ŋkɔwo ɖe agbegbalẽa me do gbe ɖa be wo gbɔgbɔ na ɖi ɖase na woƒe dzia be wotrɔ zu mɔ ƒe vi ŋutsuvi kple mɔ ƒe vi nyɔnuviwo aƒetɔ wo ɖeɖe na wɔe be woatrɔ zu ame yiwo me wo ŋusẽ age ɖewo tso fiasia dzi akpe na wo be ewɔe vɔ le Yesu ƒe ŋkɔa dzi miedo gbe ɖa le Mawu le yira wo lo nɔvinye Mawu yira wo ewɔ yi ke wɔ tsatsia ma le fiasia wo yira wo dziƒo yira wo Mawu yira wo amenuveve geɖe ye ke ɖe kɔ ɖe agbewo dzi le fiasia eya ta dzidzɔ mi megakpɔ dzo ɖe radio gbɔ Mawu ƒe ŋusẽ le mɔdzi gbɔna zã ɖe ya ava ɖe towo katã ɖa le ŋkɔ na o le Yesu ƒe ŋkɔ ma dzidzi me la mɔ ƒe amea agatrɔ va ava do gbe ɖa ɖe mía ta eye mi katã mi nɔ to dzi eye ne egbe nye zi gbãtɔ alo wotrɔ ya ne wɔ nyametsotso ya veve ya be ye hã yakpɔ gome le mawuviwo ƒe habɔbɔa me yakpɔ gome le dziƒoyilawo yakpɔ gome le Mawu be ƒometɔwo dome yanye mɔ be vi tso fiasia dzia ne fiasia ne wɔ nyametsotso nyui ya magblɔ nɔ be nɔvinye woezɔ kakaka woezɔ va Mawu ƒe aƒea me woezɔ va dzimetrɔlawo dome menye tsɔtsilawo dome o woezɔ va mawuviwo ƒe habɔbɔ kɔkɔea me le fiasia eye nyametsotso yi ke ne wɔa
mitakpe ɖe Mawu ɖe ta ke nu si ke gakpe ɖe ŋuti fifia na wɔ ye koe nye be miana nɔmba ame eve ɖewo fifia eye miatsɔ miaƒe adresiwo miaƒe ŋkɔ kpakple kɔ yi ke miele la aɖo ɖa ɖeke ƒe adresa dzi alo atema yɔ zi ɖeka yɔ nɔmba yi ke mia ana mi fifia fiflai ne nɔvi nyui aɖe na xɔ mi le ekame mianɔ yawo katã wɔm hafi ne Mawu ƒe amea wagatrɔ ava bla 79 ɖeke kple ame ene bla tɔ̃vɔ nye nɔmba yi ke dzi miato atsɔ miaƒe ŋkɔ kple miaƒe adreso katã atsɔ ɖo ɖa le fiasia bla 79 ɖeke kple ame ene bla tɔ̃vɔ nyi alo megatem yɔ mi le bla 79 bla tɔ̃vɔ ɖeke teƒe ve kpakple ɖeke kple amade magatɔ gblɔ ke bla 79 bla tɔ̃vɔ ɖeke teƒe ve kple ɖeke kple amade Français au 93 04 38 38 alors 92 32 00 06 Boison va Mauvio père et Hamé les Piesia et Dijon Gande be Piesia et na Tifo les Tessio Tifo les ŋkɔ ŋlɔm ɖe agbegbalẽa me haleluya be agbe na age ɖe me o be eku maganye wò gome kpɔkpɔ o le ame si ke xɔ Yesu dzi se la ne gaku gɔ hã Yesu be kpɔtɔ le agbe zã ɖe yamewo ƒe amea atrɔ ava eye wòava do gbe ɖa ɖe mía ta eya ta míele lala miaƒe yɔyɔa miele lala miaƒe yɔyɔa le piesi ya 93 04 38 38 bla 79 ɖeke kple ame ene bla tɔ̃vɔ nyi bla tɔ̃vɔ enyi bla 79 bla tɔ̃vɔ ve ɖeke teƒe ve ɖeke kple amade nyametsotso wɔm ne le fiasia ele ʋu agbo gã ɖe le ŋkɔ na o agbo gã ɖe ŋutɔ eye Mawu le ʋu le ŋkɔ na o tso fiasia dzi nu manyagblɔ nu si ke ŋu gbɔgblɔ wɔwoe Mawu dza adze wɔwɔ le wo agbe me labe be ŋusẽa edzra ɖo xoxo ele gbesɔsɔ Mawu ƒe ŋusẽ le alɔ dzi ne wòage ɖe miaƒe agbewo me awɔ nukunu gãgãwo na mi tso fiesi ya dzi. If you are done with the counseling at the middle, wave the flag. Mikpɔtɔ le miagbɔ, mikpɔtɔ le miagbɔ, ta mi hã mikpɔtɔ nɔ to dzi, elabe miele mia nɔviwo katã tsyɔ ƒe agbe na Yesu fiesia la mie le xɔwo le ekame le bla 79 ɖeke kple ame ene bla tɔ̃vɔ nyi kple bla tɔ̃vɔ nyi alo amewo le yɔ le bla 79 bla tɔ̃vɔ ve ɖeke teƒe zie ve kple ɖeke kple amade ke nu nanɔ wɔm le gaƒoƒoa nye be natɔ gbedodoɖa na bia nu si ke edzi be Mawu ne wɔ na ye nu ka dzim ne le be Aƒetɔ Yesu yi ke ɖi tso dziƒo dua me xa ɖe ta o kaka va anyigba dzi be yeayra wo la
nu kadzi ne le be ne wɔna wa nyabia se malo at the middle. To my left hand side, if you are done with cancelling, kadzi ne le ba fetɔ ne le kesia blo dzi me nyaone nu ka ne dzi be ne tsɔ ba gbe atsɔ wɔ nu ka ne dzi be Yesu ne tsɔ ba gbe atsɔ wɔ ma ha nu si dzi ne le la blo ne hallelujah e ba to le ƒoƒoɖi be ya se wòli dodo ya se wo gbe dodo ɖa aƒetɔ le lalam be azɔ gbewo ne ɖi ne ya se kunua ele mɔdzi gbɔna wo nukunua le mɔdzi gbɔna testimonies coming from far. Daseɖiɖiwo mamie se tso duta ɖefia be Mawu la naneke ŋutɔ meɖoa liƒo ne ƒe ŋusẽdɔwɔna o ŋusẽa egale mia gbɔ xɔse ko Yesu le gbɔ le aƒea me ele gbɔ le kɔn dzi ele gbɔ le afi si ke ne le gaƒoƒoya me le se Mawu ƒe nya Yesu ele gbɔ Yesu ele gbɔ Yesu edzra ɖo xɔse ko fisia age ɖe wo agbe me ade wo dɔléleawo dzo ade kaka ɖa eye atrɔ wo agbemenu tsinya mawo yra wo be ne ge ɖe yayra sia me le fiesia le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me medakpe na aƒetɔa nɔ xɔse be akasie zã ɖe ya Yesu la kasio le madzidzi me le asi kage o aƒetɔ la kasi mi God is moving. Yebe ŋusẽtɔ dɔdzi bɔ He's moving in his power. We are going ebe ma va me to o the touch of God tonight. to yebe ŋusẽ me o yebe ŋusẽ Mawu ƒe ŋusẽ ele Make sure dɔdzi you write down your name properly. ye ŋusẽ ma medona xoxo This is egakpɔtɔ the le foundation yeye of your miracle. xɔsewo ne gblɔ ne nenema be God is Mawu happy ƒe in ŋusẽ heaven la for the decision you have taken. dziƒo Mawu ƒe ŋusẽ ya You should be happy on earth as well. ele yeye ye nyametsotso ke ne wɔ trɔ ya You have yeƒe taken the yayra decision Monday ya cannot aƒetɔ la stand. axe va wo agbe me If you are done with counseling, Mawu ƒe ame ya le dzra ɖo I can hear madzidzi the me la sound of joy already going on. ava ado gbe ɖa ɖe mia Even ta when the miracle prayer has not started, God is already working. Get ready. Get ready. The miracle is coming. It's already there with you. nukunua ele mɔdzi gbɔna ele gbɔ gɔ hã vɔ The man of God is waiting for us. wotrɔ ya Mawu ma to ŋuti o Anointing that breaks the yoke dzodzro is coming upon your life. eye wotodzinɔnɔ hã manye nugbɔlo aɖo teƒe na wo kokoko azɔ Of Mawu ƒe God. amea trɔ gbɔna vɔ ema Of GCK. GCK ƒe ɖoɖo ya ƒe simenɔla akpe Praise the Lord. hallelujah Triumphant power. Mawu ƒe coming your ŋusẽ way. yi ke nana me dziɖoɖoa ele gogo nokunu le mɔdzi de kaka me na xɔe o Healing. dɔyɔyɔ le va na o eka yi o ezã ya me Will happen in your life. ele me va ge le agbewo me We're going to pray now. azɔ miato gbe ɖa akɔ wɔ asi dzi ne hiã katoto edi be Mawu ƒe ŋusẽ To touch you. ne Roll kasie away the problem. woaɖe agbawo dzoa And lay the hand kɔ on your asi heart. ɖeka ɖe dzi ye nada asi ɖeka ɖe afi si ke le vewo ma ne mieyɔ Yesu ƒe ŋkɔ la xaxa alɔ eƒe agba Togo da le agbewo me ne ese amen mamlɛtɔ ko la to ɖokuiwo kpɔ nakpɔ be Mawu wɔe na wo vɔ It's up one hand and kɔ asi ɖeka ɖe dzi da velia ɖe afi si ke le vewo fofo in the mighty name le Yesu ƒe ŋkɔ sesẽ ma dzia menye be
Kristo mia de la khona metoa doyola kadela aya khona me bo degbo doyoyo bo degbo mele to gbedara me sia meta meka nu kanyo be kakao meka nu kai nu yenwe obe kuhiao apeto donu se odo dan ogbo ne wa haya wa dobe kuhi ojole Yesu pen come apeto me to gbedara na kasio le kapopo me na dagbele onchi apeto tu kamesia me to gbedara nu se oyike wa nukunu gangan la apeto ne gagné kaka domada ha ne deda le fiensia le Yesu pen comme ma nous sont katato nu tilan wo katsan pe ma wu nenye na neke pe wo me pe na wa pa o du ko wa va o le mo pom na o pe mo popo kata enye be yo akho yo be nu konu le sayame yo ahaya le sayame you have vo jo sayame me kwese me kadeji e yata me degbepa bo be kaka kata tonchi ne banao doleleo de ojo teteranyo nune so be sese o kata ne tote le Yesu pen comme obe keke bi me keme olea me dogbeda bena ma po nu sene koko le keke bi ame no a tozozon le Yesu pen comme obe nkuo yo gba magate ma kponu wa me donu seuma dodo pa gbeme do ben kwa oji nkune hunao no a kponu le Yesu pen comme me dogbeda be agbaseme be dolele de pepe me dogbeda be anyi doma de deda la me mama gbeme le Yesu pen comme apeto me desefe fly be ajigbo dolele adapatoma ne fona me male Yesu pen comme ajigbo pe gbogbo adapa gbogbo me degbede miaji mi Togo le Yesu pen comme dans madamada okata be cancer abile podome nu kake onya me tomo pe nu sera gbeme na miazon be mi akhodoyoyo le Yesu pen comme apeto ameyo kata etokuna o mesianoa ma o pe nu sene gede agbeme na mi ye adema ye mafuanu etome mesena no la on est trop doji le Yesu pen comme ameyo nye gbafa eye chape o kple tension be dolele na ba pa de kple bona wa papa me ka nkeke alo fe ke do ala fima nu se wa ne pe oji je dodo be nu se wa ne pe dolele monjina o vla boma vla loma vla forma ikende kakpepe no via ne sokpa no via do mon kata ne fo e me to gbeda ba chikpo wa titre azonzon li cho saya meji apato me kale to gbeda da fi de pepe le nye dusiji nko me gbe mioji fi kaka mole la femme les radios ji télé oji le dusia jume me yo le duta ma openu se didi kodoji evo o de gao apato hayao apato na ne fo Mawu etro wo akpenono tolele bebesese wo katanu cho apato to pe wo katanji la mese me ba gbeme me takpena wo be ewe vo le Yesu pen kwaji me to gbeda de mi atale amen amen todo ki okpo na kpo be apetola wenao nu kake matema o chawa doyoyo gadede vovo levanao
atema wezo le Yesu pen come mau to pejina ovo evo le Yesu pen come. Amen. Put your hands together for Podijo. Na poisipe se sende le radio agbo. Eye na kafumaou na dojijo uli na kafumaou. Elle avait nous sike me pokpo, nous sike me jokpo. Elejo. Zireka lo. Mai mava malenchio. Zireka. Noa ujovo. Yayra va me vo. Katutu va me vo. Eye nous sike na wo fefla kwenyibe. Nomba yomiena na acho téléphone. Ayore kebe nomba. Eye meganglo bebe. Dodoa ekbe ko jegome. Echo leji gade. Anonchi kaka. Pasere kwasire keme miachi be bladagbe. Eyata yo bla sheke voton de ko plamene. Blatovoni, ple bla sheke vofe, blatovove, de ko te pefe, de ko ple a matin. 93 04 38 92 32 00 06. Ma pe nous se e kakade juame, e kakade miagbo, kakanya ba fe amen. Et ton nous kuno jile o nya pa gbeme vo. Eye miele no tekpo, nya pa yoyo, mien no tekpo nya pa yoyo, ne mia se da sedidio cho miagbo. Bla nevo et ton lia de kokla mene. Bla tovoni, bla sheke vove. De bla tovove. De ko te peve. Kple de kple a matin. Nous kuno le jo, no to jojo, a mo chokpo le fugbe, a mo le dasi, le wofe, keke bionchi, a mlimanu le jo, Yehowa la gbe. Jojo nyenye pere ema, yema le clan de miaji, elle clan de Dieu. Oh, hallelujah. Yehowa, le doji. In the north, in the south, in the west, everywhere, in this camp, in America, in Europe, in Asia, every part of this world, miracle is going on. I told you before, Ondo will be unprecedented. And you can see, just the first night, wonders everywhere. The power is going on everywhere. Check it up and come out. People are rejoicing. The power has started. It's moving. This triumphant power. We have been expecting it before this time, and the Lord has been moving in Ondo here. He has been doing the wonder, confirming it, that this Ondo crusade, triumphant power, is going to be unprecedented. It has started. Voici pena Christo. Zaya enye jijo pesa, enye Ŋusẽ pesa. Check it up. Midomi alokiopo. Joy at the center there. The people are another miracle over there. All over the world. Check it out. The power will be released upon you. Maupenusia va jivo, l'Africa, Asia, Europa, afi. You can see the contagious joy going on in the camp of the people. Wonderful joy. We want to hear the testimony from the Alpha location now. Thank you, orchestra. Thank you. We want to hear the testimony from the Alpha location. Yes, that's it. Zaya nye jijo I said pesa. tonight is a night Webe of Zaya joy. jijo If you pesa. believe that,
Jam your hands together for Ne Christ. ekwesi afwasi pe na Kristo jijo. Mau pe nukunu pe jijo. From the Alpha Nyase location. da And as we are sedidi. listening all over there, all over the world, the miracle is already taking place. Ele hike blubu The wa word of mea God, nukunu God has come out. oveme. The power has come out. Mau We are pe going to nusea triumph. ewe pe do. The first testifier, Nyase online, da let's listen to sedidi it. chuchu gbanto. Interview those who are coming out. The Lord is already working online. Peto awe be dovo. Of God, Let's listen to that. the power of Check God it is up. everywhere. There's jubilee. Mau pe There's nusen joy la in the fisi camp. afi. Check The it up to power the of right hand God. side. At the middle, Mau at the pe back. nusen. Your miracle is there with you. Are you lame? Rise up and walk. Blind, open your eyes and see. Nkugba me yo nkugba na mi fu nya be nkuo na mi akponu. Deposited into your Mau life. pe nusen. Online, Deposited E into wo your do life. le mi online, apa we gbe have me. great Joy. testimonies Rejoice. happening online. Rejoice. Because the power of God is there. Mau pe nusen le Yes, tefe ya. yes. Undeniable miracle. Miracles without number. Nukunu happening. gangan. It's happening. Media Le people verme. go there, go and meet them there. Where the miracle is happening in the crowd, meet them. Amen. It's happening. Online, the power of God is moving, and we can Yes, tell you, yes, just as it's yes. happening in the Alpha location, Yes. it is also happening online, and we are taking you right now to Uyo, Akwa Ibom State, where we have a testimony. Akwa Ibom, live. Praise the Lord. Wakaf mau. Brethren, I have Sister Ememe Nobong here. Sister Ememe Nobo. Now, she has a testimony with an evidence. You're going to listen to her, and if you don't understand, I'm going to give you the interpretation. Sister, go ahead. Praise the Lord. Hallelujah. I am Mary Nobong, same worship Kana group, Abag region, Akwa Ibom State. Me come about say Kenyanga Kemien. And no me any country. My decade 2017. My sang it. Keneke can see I get the Doctor became in be managing eba. Keneke day 2021 October during the showers of blessing crusade. GSK Bahake Potagod. Nyetangeko prophecy and no mien. Aboki batase doctor Ketarambanga. Ke biare fe yanka nke manage me vinemi agene de me me manage Kenyan Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Our sister having a baby now. The last time she had a baby was in 2017. And she had that baby through a cesarean section and the baby died. The doctor told her the womb was tempered and she cannot take in. And true to the doctor's story from that 2017, she didn't take in until 2021, October, at the showers of blessings, Global Crusade at Passcode. So the pastor gave the word of prophecy and said, no matter what the doctors told you, lay that aside and take my prophecy. Go and have your babies. Na akɔ nukunu vi wa ebe November, tinu wi de keli azereka nyɔnua efɔfu on June this eye year, 15, tinu adelia ikeva ile efeyamea nyanua ejifi devia yela lomenema praise the Lord. Wakafumawo Impossibilities in your life tonight have become mateu possible yo in the name kata of la gbewo Jesus. mezaya mea If you are osunu there, tetelo rise up and walk. The man of God ne has declared that open. kwesea You don't need to waste time. chochocho If na you are blind, deson open your eyes and say, nkugbagbagbato ne vua be problem you nkuwo brought here tonight, ekuhe you yo are not going kata back le home tsɔ va with it. teƒe ya wotsɔ ya This is zã the ya me triumphant power. magatsɔ wodzo lo labe nu sẽ ke ɖuna dzia ele teƒe ya
check it up. As we Mido listen miaro to other kiyokpo, testimonies, mido miaro kiyokpo. Thank you very much, orchestras. The Lord has done great things in your life. You cannot Toi deny wo nu it. gan Undeniable le testimony. miaba gbome We're going to matem hear- yes, I'm hearing agbemi the le sound gbo. again. Another Ha one de is gave happening me. over there. Check it Eye up at the bu back gale there. jo la Your fibu. testimony is there. Da seri You di cannot wa miss it. le You te cannot pe ya miss lo. it. Check it up. Check it up. Doro ki The okpo, Lord is doro still ki moving. okpo. The power of God is Ma still o penu moving se in aga our midst. poto le We listen doji. to other testimonies online as we are Yaga interviewing se the da people. seri di bubu. Another testimony online. Da seri di bubu. We now take you to Calabar, where we have another testimony. Calabar live. Praise the Lord. Children of God, praise the Lord. Hallelujah. By the grace of God, I am To blessed. ma fa men veve me My a. name O is yira ye. Sister Teresa. Ye be nkwanye Akpanke Sister from Obudu Teresa. Standing here, I want to testify the goodness of God in Ibe my adi da life. se What kude the nu Lord has ma done wo le ye for ba me gbeme. in this Nu ma wo na ye. wicked, with the Lord, Le with our Father in the Lord. So I want to appreciate God. This testimony that I want to share today is something that happened to me for about 12 years ago. I was having a severe pains, very sharp pains on my waist. My waist was it was so serious that I could not walk for about 12 years. This problem will come and go back. It will come and go back. And it now tries to affect my knee, the knee cap here. I could not walk for a very long time. So I've been trying several medications and it failed. I had to take myself to teaching hospital, Calabar, University of Teaching Hospital, Calabar, whereby I was asked to go and X-ray was ordered for me. When the result of the X-ray came out, it was that during my menopause, there was some damages on my waist as a woman. If you're a woman, then you should know. When I strike menopause, I had some damages. And the bones on my waist shifted. What the doctor said, that they cannot repair it, that it was too late. It was too late. Had they been earlier visited the hospital, at that time would have performed the treatment, the medication for me. But the only thing that's going to help me is that they will give me a particular drug to sustain me. So they gave me the drug, I have been on it. But thank God, when I visited my children here, I attended this very crusade with our Father in the Lord. When he said, lay your hands where the problem is, I laid my hand on the knee because it was paining me. If you had to hold the hand to stand up, it was a problem. So our Father in the Lord was praying and praying and praying. I believe God, and I believe that God is going to perform a miracle. I'm telling you, the problem the doctor said they could not solve, instantly God healed me. May the name of the Lord be highly exalted in Jesus' name. So you can see me now, I can walk freely, I can move freely, I can jump, I can do anything. Praise the Lord! Novia eno veve sim le klume be yenga te zono vo troya le do da me ke be dasi le kluajia ho be doyoyo doike dokita obe o maten dawo o troya mauya delu. The miracle working God is still performing this miracle over there, and everywhere, all over the world. The power of God has gone out. Mau penusel le dowom la fisia file kiyame mi dom yaro kiyokpo. It's a night of wonders of the power of the Almighty God.
is a miracle working God. Your Nukunu miracle pe is Mawu here. ye. You can see the wheelchairs. You can see the people rising up and walking. Blind eyes, they open. And come out and give the testimony. This is the beginning of triumphant power. Amen. First day miracle is mine. I said this first day miracle is mine. And it's yours in Jesus' name. We're going to listen to testimonies now of the Alpha location. And I know equally all over the world the miracle is going on. This Ondo Crusade is miracles without numbers. Say it. Nukunu yo klekle mele wonchio awele veme. Nukunu yo mele klekle mo awele me vam. Nyase da se di Gbanto. Let's listen to the testimony. Let's walk quickly. As you are listening to the testimony, your own miracle is already there. Nemile da se video simla ha towa la vemelo. And testify to it. Yesu kasinchi wa Togo na va di da se. The Lord is already working in our midst. Within these 6 days, you will not be able to count your miracles. Let's listen to the first testifier. Yes, that's it. Gbanto wakafu Mawu. Praise the living Jesus. Wakafu Mawu bagbela. My name is Emmanuel Hayani. To the glory of God, after prayer for healing was made, my left leg before was shorter than my right leg. Ebe ye ba nudu sifo ekpopowu emiatoa. Was not used to be balanced. But after the prayer, I discovered that the left leg is now equal with the right one. To the glory of God. Ekpopowu du situ avale gbedodo da megbea ye va kpobe afua mevea oso. I could not, when I lift up this right hand, I used to feel pain on my shoulder. Ebe hafi ava dodoa me ha na ebe ya kokko e ba bo aijia ese na vevele me vole gbedodo la megbea ye no kokko ele idilo. The Lord. Hallelujah. Can you please walk? We atem azom yakpo a. Wonderful, wonderful. Come back. It's not even willing to come back again. The miracle is there. It's certain. It's perfect. Praise the Lord. Hallelujah. The triumphant power of the Most High God touched the legs. Mawu ni so kata tope Ŋusẽ balance up. ike dunajia ekasi ba fo aye me gale da foke o. Your hands together, singing. What your father, your mother, your friends cannot do, what money and doctors cannot do, God is doing it freely. He's doing it freely. As you are listening to the testimony, check yourself out. Si miele da se di Dios semla dodo kyokpo dodo The kyokpo. Lord has done it. What my father, my mother, my money, the doctor cannot do for me, God has done it. Nusi tonye nonye dokita matenwo la mawia wena. Let's testify. Miase da se di bubu. That hallelujah is too small for my God. Praise, shout hallelujah! Hallelujah! My name is Bola Ride Purity. I'm from our region, Togo group. I've been having eye pain for
for the past 6 years. But during the EÚEGBE Crusade at November, after the prayer of the man of God, I received my healing. And up to then, I've never seen that pain in my life. Help me to shout a louder hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. She used to have refractive, what we call refractive error. And the class teacher had to move her to the front seat so that she would be able to see properly. Without using glass, she will find it difficult to see. And then tears will be coming out of the eyes. But according to her, when she attended that November Global Crusade, everything disappeared and the eyes normalized. Praise the Lord. Everybody say Jesus. We listen to the next testifier. Get ready to give your own testimony. God is working in our midst. Don't forget to invite your friends and relations tomorrow. It's going to be great. Let's listen to the next testifier. Praise the Lord. My name is Farouk from EÚEGBE Group of Districts, Akure North Region, Ondo State. I want to thank the Lord for his salvation in my life. The Lord has been helping me. Praise the Lord. I had a problem on the 6th of May this year, 2022. I went to the restroom to defecate, and I observed that there was blood in the defecation. Then I don't know, I was thinking it was just a small thing. It continued to the following day, a week, and when my wife knew about it, he asked me to purchase some drugs, which I used for almost 3 weeks. It didn't go. It seems as if when somebody opened the water tap, when I entered into the restroom, then that thing continued until June. And I've been seeing the people of God sharing testimony through the prayer of the man of God, that whenever the man of God prayed, then God used to use heavenly bulldozer to bulldoze their problem. And I told God, God, please, let this bulldozer get to me. And by the grace of God, June edition of GCK at the Lawrence Crusade, the last day of the day, 28th of June, when the man of God was ministering, the man of God said that that blood that is flowing there should stop. And I knew that heavenly bulldozer came to me. And I know that I've been touched. So when the man of God asked us to go and check ourselves, there was no restroom around. After listening to few testimony, I went home. For the past 54 days that I've been defecating blood, then that very night, when I entered into the restroom, I defecated feces without a stain of blood and without any drug. And since then, God Almighty has been helping me. Praise the Lord! Bulldozer has cleared everything off. According to him, anytime before he received the miracle, anytime he visits the toilet, he would defecate frank blood. And that continued for a long time. He visited the hospital, drugs were prescribed, and he used the medication for 3 weeks without anything. But he attended the June Global Crusade, and Dutoƒo Mawu since that time, blood in the feces has disappeared. Praise the Lord. Your miracle is there already. You listen to the man of God who said, that's your child that could not walk for a long time. Check that child has received the miracle. I said, check that child, the child has received the miracle.
is going to rise up now and start walking. Check it out. That's the power of God. It's a bulldozer. It will bulldoze all the power of the enemy. And he has done it already in your life. In Jesus' name. Yes, that's a boo boo. The next testifier. Let's yes, listen to that's the a next boo boo. testifier. As it's happening. Praise the Lord. Praise Jesus. Hallelujah. My name is Janet Obu. So I know Sabi book and I know him do well. But the one who I speak, make my take am like that. He don't pass 80 years. This thing they pain me for leg. Then say rheumatism. People call me, make I come to Agbo for me, make them put a go. I tell them I no go take. Then say if I take that Agbo, with that medicine, my leg go. I tell them, sir, no they take. I know they take only pattern up a while. So I look. Even I stay 3 months, I never go church. If I 3 months self, if my people go church finish, I go begin to cry for God forbid. I say me a worker before, because I'm a worker for Dupa life before. Na accident come do me. I not do anything again. I know they working for God. I call God. I say God now because I know they work for you again. Now sickness come meet me like this. I call my one pastor. See the person we they follow God. We know they stay. We know they do bad thing. How this thing go come hook me? Yeah, the thing where God will do for me. So in this last 2 weeks, I begin to cry finish. This stick where my people buy for me, I drop them, and they take my leg to go. If I go, I no go fit to go. So the only thing I say no. I come think. Mama, what did God do for you tonight? He do for me. Say this leg, I don't take a waka today. Now I come. Oh me woromia, oh me woromia, oh me woromia. Ihe papa for meremo, Jesus me woromia. Amen. What my father, my mother cannot do. Bénisse, kple no matemu la. The ministers' conference tomorrow is going to be great for all ministers of God. And it's coming up at the Civic Center, 6:45 in the morning. It's going to be great. The Converse Rally, 3 o'clock. That's at 3 o'clock at the back of this place, in the school building there. Let's bear that in mind. We're listening to more testimonies. Online testimony.
This is another testimony of the Alpha location. We believe as we are hearing here, the Lord is doing wonders all over the world. And tomorrow we are going to listen to more. So tonight, check yourself. The Lord has done it. The devil cannot remain in that place anymore. It's a triumphant power. And we have come to triumph. And we'll keep on triumphing in Jesus' name. To another testifier. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. My name is Sister Father Sidupe from Akure region, Isolo group. It happened that the year 2018, I did a surgery. Since then, I traveled down to Akure for that problem. The problem did not solve. The pus is coming out from my abdomen and it is coming out from my private part. But God took control of that. Then it remained, the wound did not even heal. I went to so many hospitals. So that they said that there is something in my womb. The element is there unless they revisit my case. I pray unto God. But last edition, total emancipation through the authority of Christ. I got healed. There is nothing in my stomach again. There is nothing in my womb. I'm free. I am free from going to hospital, visiting hospital, see one doctor or another. I am free. Before I cannot touch it, I am touching it. Now, it will be like it is gone together. But now I am okay. I am free. I am free. I am free. And I'm healed. Emancipation. Amen. From total emancipation to triumphant power. Amen. Praise the Lord. She had a cesarean section done when she wanted to deliver a baby. But unfortunately, in the process of bringing out the baby out of the womb, part of the instrument, the surgical instruments, were forgotten inside her abdomen. And as a result of that, the wound refused to heal. And investigations were conducted and they discovered that the instrument was there. But thank God she came for the last global crusade. And the invisible power of God removed that instrument. And she went back again to the hospital. va So there's no need for any repeat surgery. Praise the Lord. Who is wonderful? Who is wonderful? Won't you praise Him? Won't you praise Him? Amen. Amen.
thank God for the great thing the Lord has done tonight. It's just the beginning. You will not miss your miracle. This global crusade in Ondo here is going to be, the time that you will have wonders without number. Check it out. At the end of everything, we will not be able to count all the miracles, signs, and wonders that the Lord must have done in our lives. I'm going to rise up and give thanks to God now. The wonderful thing He has done tonight is worthy to be praised. Let's bless the name of the Lord. This is just the beginning, the first day of nkeke Gbanto na nkunwa let's bless the name of the Lord for the word of God the power of God that has been released upon our lives. Yo wadole nya pa gbome ifa menu veve mau penya mau penuse mau immediate instant miracles happen. Nukunu toke we vemme miatem akpo amo. I believe that tomorrow you are going to hear more testimony. The ministers conference tomorrow morning. It's starting 6:45 at the Civic Center. Let's bless the name of the Lord. But this is just the beginning. The great and mighty things the Lord is going to do in our midst. Thank God for the good weather. Thank God for the power of God. Thank God for the miracle the Lord has done in our lives. And as we go, we commit ourselves to the hand of the Lord. That as you are waking up tomorrow, you are waking up with testimonies. Let's pray for the minister of God, our Father in the Lord has used. That the Lord will renew his strength. Fill him with anointing and power. Joy will never depart from our midst. Man noté le nyaba pe womo takpena ma be se nya pe gbedodo da le Yesu ben come mi dogbe da le de amen ya de na nya to mi dakpena o gede de sanyata de nu gan yo ne wo le nyaba be wo me mi kwese be echo a ganwe la ga veme at the Alpha location and all over the country. Le nyabe juame le lome juame le Togo jua katame le Yesu ben come e biaba petwa simiele mo ina mia no fo a tro dole mi senami pe de mianchi be miato vacho ye wo nu senga nu kunugao ne no miadi le Yesu ben come pe na wa petwa la be mi kwese be ne do tomi le Yesu ben come mi dogbe dale. Good amen. Amen. Another good amen. Bubu is well with you. God bless you. Nyonaulo maune yirami zamboko nami.
Mr. Mike Richard. Please go there to pick